Ai, oh, Kironosi. Çeşidi. Ana salom алейкум. Ана салом алейкум бардар. Хубем, сеҳат саломат. Ҳаминҷо гуфтам як видеонавор кунам, як видеонавора тамошо кардам. Хоб як зани рус ҳаст, як бародари тоҷик ба мо ирсол кард, мегӯяд ки ба ҳамин ҷавоб де, ба ҳамин зани рус ҷавоб де. Видеонавориша тамошо кардам. Як видеонавори хулоса хеле дароз ҳаст, як 5 дақиқа ҳаст. Яке аз видеонаворош бо як чандта дигар видеонавор кардагӣ буд ки мегӯяд ки дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон насқишӣ буд, русҳоро қапида, ҳазорон русҳоро ҳамин пӯстҳошонро мекашиданд, зери об ғарқ мекарданд, оташ мезаданд, дурини ҳамон дурварда хулоса мисли ҳамин чи да олмон буд, ҳамин олмони натсистӣ, ҳамин яҳудоя мекашт. Ин ҳамин гуна гапу хабарҳо дар Тоҷикистон буд. Ина муслим дур омадааст ва ман тамошо кардам. Якм видеонавориш набуду зана, дигар видеонавориша ман тамошо карда будам як чанд қафеш. Гуфта будам як видеонавор кунам, ҷавоб диҳам шаки. Пас гуфтам охи оё ҳамин видеонавори ҷавобӣ кардан оё чӣ гум лозим аст ё ки не, барое ки ҳама қадар чӣ гум бачҳое ҳастанд ки на шукр, на иззат ҳечи надоранд. Баъд ҳамин дилмам намешавад ки як видеонавор кунам, барое ки кай ки шумо аз ягон кас пуштибонӣ мекунед, шумо бояд донед ки аз кӣ пуштибонӣ мекунед. Фаҳмида? Шумо ҳамин ҳамватани ман гуфта пуштибонӣ кардан ҳама вақт нодуруст аст. Фаҳмидед? Агар ки ҳамватани шумо хато кор кунад. Ин ҳамин муслим ҳаст. Ҳамин муслима дар рӯй кард. Ҳозир биё дуро ку як бор салом алейкум кунем, як бор бугӯ худат чаро ин видеонавора ба ман рӯй кардӣ ва бугӯ чӣ мехоҳӣ. Ҳозир бе ман чиз мапӯшам. Бибин, ин телефон аст. Ман ҳозир ин ҳамия пӯшидам, гуфтам ки як видеонавор кунам, рости гап. Ва видеонавора донлод кардам, гуфтам ки хоб ҳозир як видеонавор мекунам. Як видеонавори кӯтоҳӣ, хеле тайёр нашида, барое ки ман оиди ҷанги шаҳрвандӣ гап зада будам вақтишда. Аммо хулоса гуфтам як ба Тоҷикистони нишон диҳам ки инам хеле одамо ҳастанд ва ин занаки оддӣ нестанд. Ин занаки оддӣ нест. Ин мантиқам дора, ин саводам дора. Аммо бисёр дурӯғ гуфтастааст. Лекин дар ҳамун Тоҷикистон ман шахсан медонам ҳамун нафароне ки ҳамин кӯни Россияра ку, ҳамин кӯни русҳоро ҳам хе бардошт карда мебаранд. Фаҳмидӣ? Як кас намегӯяд бар зидди ваё. Фаҳмидӣ? Хоб ман ки ҳарф занам, пас медонед чӣ гап хабар мешавад. Ман як бор гӯям, ба ягон чи даъват кунам, ман мегӯянд ту миллатгароӣ, ту миллатчигӣ кардастӣ, ҳар гап мезананд. Хоб муслим, ку салом алейкум, ку гап зад, ку бародар. Нима пага ба фикрам видео мекунам ё ки дигар рӯз, агар шавад хоҳиш. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалам. Хубӣ созӣ?
мешавад акаҷон. Шумо сӯзем хубе? Аз шумо пурсон кунем. хубем созем, бад нестем. Ин ҳамиам ҷобаҷо мекунам, дигар рӯз ба фикрам видео мекунам бовар ки хубаш навистумша, як коммент навистумша. Агар хуб мешава ки агар ки коммента хуна даъват кунам, як баҳси инам хеле рӯбарӯ баҳс кунем кадиш, ба фикрам осонтар аст ба мана. Ана хеле видеонаворҳо кардам бовар ки намеарзад. Ҳамин комментариҳои маяхон охи бародар. Ҳамин як видеонавор кардем оиди ҳамин ёрдами кӯмаки ба Афғонистон. Ягон маънии бад надоштем дар оҷа. ҳамин тоҷикистони дурона ту чӣ ба чиз мекунӣ, чиз мегӯянд, чиз мегуфтанд, ту чӣ ба миннат мекунӣ, ту чӣ ба вай кардӣ, ихе ухе. ба мегӯм ки барои ҳамин паданаватҳои ҳамин сагон ман бо тарафдорӣ кунам шуна. Ҳамин паданаватҳои сагое ки на ақли тоза доранд, на ақли комил доранд, на мантиқ доранд, чӣ гуна ту аз пишти ё гап мезанӣ бародар? Аз пишшон гапам зани ку бо мебуранд шармандат мекунанд, аз пиштит бо корча мезананд. Хуб чӣ гуна кор кунем? Гап зан. Дар мавриди видеои Афғонистон ман видеотонро тамошо карда будам. Дар он ҷо ягон хатогӣ нест. Гапҳои хуб зада будем. Хуб миннат мегӯянд, чаро миннат мекунӣ? Чӣ миннат аст дар оҷо? Ман нафаҳмам. Ҳамин калимаи миннатро мефаҳманд? минатгароӣ нест, дар ҳоле ки худатон медонед дар саҳифаҳои маҷозӣ 7 пушти тоҷикистониҳоро хӯрданд. аз кӯдаки хурди гаҳворанишин ва то пиронсолон ҳақорату даштному як рӯз не ҳар рӯз буд ин корҳо. занҳои тоҷикро тавқир мекарданд. Дар ҳама ҷоҳо ҳар хел гапҳои бад мезаданд. Ва имрӯз Тоҷикистон дасти ёрӣ дароз кард. Инҳо бояд бо мо дӯст шаванд, бояд якдигарфаҳмӣ кунанд, муносибати хуб кунанд, беҳтар мешавад. На ин ки бо мо ҷанг кунанд. Машалло, ба ҳамин аксарияти дуруст. Ба ҳамин чизо мо даъват кардем. аксарияти Бахшед, гап зан. аксарияти ако мардуми Афғонистонам фаҳмидан мумкин аст ки то дар он ҷо бисёри одамҳо аз ҷиҳати дониш камтар қафо рафтагианд. илмашон камтар сустӣ мекунад, заифӣ мекунад. Аз ин ҳисоб онҳо гап зада наметавонанд. мантиқӣ гап зада наметавонанд. Аз ин ҳисоб душвориҳо бисёртар мешавад. хуб майли, афғонистониҳо, ман мушкиле надорам ба афғонистони ҳамин шаҳрвандони худмо. Як чандташ комментария мондааст. Ту чӣ ба миннат мекунӣ? Аз кисаи худат неста. хуб гуфтум майли, биё як ҳамсӯҳбат шавем. Рӯта нишон те, ҳамсӯҳбат шавем. Як кас не, 10 кас. 10 кас ҳам мумкин зиёд бошад. хуб ман майли, охи ман ба ҳамин шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шавам. Масалан нами худат рӯй кардӣ ҳамин видеонавора гуфтӣ ки як сухан ки ту як бор фикр ки нами чӣ гуна ба ҳамин одамо рӯбарӯ мешӣ, чаро чӣ гуна онҳоро ту ҳимоя мекунӣ? Оё маъқул ҳаст? Дилит ба хушт меояд ки ҳимоятгар шавӣ? Ман намедонам. Чӣ ба Ака дар ин ҷо як гап аст ки мақсад имрӯз забони тоҷикӣ, забони форсии мо ҳамехе паҳн рафтагӣ аст ки намедонанд ки одам тоҷик бошад. Ҳар як тоҷикзабон, ҳар як тоҷиквай баромада аз забони тоҷик гап мезанад. Дуруст. Аммо бародар, медонӣ чӣ, як статистика ҳаст, фаҳмидӣ? Статистика ҳаст ва шаҳрванди Тоҷикистон боша фарқе надорад. Вай тоҷик аст, узбак аст, қирғиз, вай фарқе надорад. Вай ҳамон шаҳрванди Тоҷикистон аст. Ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон дар як дараҷа ҳастанд. Фаҳмидӣ бародар? На бахшед болову на поён, не, мушкиле нест. Ҳамин узбакам бошад, тоҷикам бошад, қирғизам бошад, ҳамаш як шаҳрванд. Яъне ҳаққу ҳуқуқи онҳо дар назди қонун як аст. Фаҳмидед? Мо онҳоро бояд як борен одам нигоҳ кунему, сар ба сар шавем. Ва бибинед ки шумо мегӯед ки дар саҳифаҳои маҷозӣ бисёри тоҷикон ҳастанд, дигар чизан. Хоб тоҷик не. Намешавад ихе ки бисёрӣ бошад. Фаҳмидед? Бисёриш не.
ҳамин як ду сеташ ҳастае ки мумкин ки ҳам хеле чиз нависанд комент, аммо садҳо нафари дигар ҳаст ки бо ҳамин коммента дастгирӣ мекунанд. Масалан мо дар оиди и гап мезанем. Масалан бибин кае ки дар Инстаграм ягон кас узбекча гапир менависад ку баъд 3000-10000 лайк ҷамъ мекунад. Ин як нишонаи бадбахтӣ аст ки камӣ не бисёри одамо дастгирӣ намеянд. Фаҳмидӣ? Бисёрӣ намемегӯяд. Фаҳмидӣ бародар? Ин як чиз аст, статистика аст. хуб, мушкиле нест. На, ман 2 рӯз 3 рӯз аст ки нами видеонаор яъне чиз стримда мебурам. Кани ҳамун тоҷикистониёи мо ки ин қадар забондарӯзӣ мекунанд. ҳатто забони тоҷикия гап задан наметавонад, лекин дар коммент медурад як чизое менависад. охи майли, ман ки ин қадар он қадар аҳамияти сахт метиҳам. Аммо бибин ки ба ман чӣ зарур аст а як тарафи дигар зиндагии ман шукри худо беҳтарин аст. Ман маошам дорам, пулам хулоса зиндагиам хуб аст, тамоми давлатҳои дунё метавонам бирам. Мушкиле нест ба ман, фаҳмидӣ? Аммо ҳамин хуни паданалате ки ҳаст, хуни паданалати ҳамин ки ҳаст дар бадани одам мекашад, фаҳмидӣ? Чӣ хел русҳо мегӯянд яблоко от яблони далеко не катится, кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад, кӯҳ ба кӯҳ намерасад, тоҷик ба тоҷик мерасад. хоҳем нахоҳем бо як диламо месӯзад, як чӣ хел гӯям нороҳат одам мешавад ки ин ҳамватани ман аст. охи ин ҳамватани ман аст. фаҳмидӣ? Ин мумкин ҳамдиёри ман аст, ин ҳамзабони ман аст. чӣ хел ман дилсӯзӣ накунам бо а як тараф ин гуна фикр мекунӣ, пас бо дилсӯзиам мекунӣ, кӯмакам мекунӣ, гапи хабароям мефаҳмӣ, ба мегӯ ки вой бар ҳоли ту Шоҳрух ки ин гуна гап коро мекунӣ, аблағӣ мекунӣ, хулоса фаҳмидӣ? хуб, аз ҳамин сабаб фаҳмидӣ, кани ҳамун бадбахтое ки ин қадар миннат мегӯянд, минната дуруст навистан наметавонанд. якта неменависанд, ҳамин қаторак миннат. Мумкин ки аз 100таш ҳамин якташ, дуташ дуруст нависад, дигарош ҳамаш хатогӣ. ман дар мактаби тоҷикӣ хондагӣ набошум, ман дар донишгоҳи бо забони тоҷикӣ хондагӣ набошум. ман ҳаракат мекунам, худованду ҳаракат мекунам ки як забони тоҷикӣ, форсӣ адабӣ ҳарф занам. дар он вақте ки бисёри ҳамин тоҷикистониҳо дар донишгоҳҳои бо забони тоҷикӣ, дар донишгоҳҳои бо забони яъне тоҷикӣ хондагӣ ҳастанд, ҳам мактаб, ҳам донишгоҳ, як ҳаракате намекунанд ки ҳамин аз калимаҳои русӣ дур шаванд. охи ҳамун русияи паданалат, намози дидест, намози нами зан. вай гапоша би чӣ мегӯяд? Мегӯяд ки пӯсти ҳамин русҳоро меканданд, ҳазорон русҳоро таги об мекарданд, алоб мезаданд. ба чӣ гуна эҳсоси худ ту бо мебурои ҳамин калимаи русия истифода мебарӣ? ҳамин Гурҷистон, чаро мо аз Гурҷистон як намуна намегирем? Гурҷистонам медонӣ чӣ кор кардагиянд, бародар, не? 2008 сол хато накунам, медонам чӣ гап шудагӣ буд дар Русия. Бале. Дуруст. Такрибан 1 сол бо Грузия ҷанг карда буд. Ҷанги Осетия буд, Осетия ки хулоса ба Осетия ёрдам карданд, ба Гурҷистон ҳамла карданд. Дар Гурҷистон бо забони русӣ имрӯз чанд қа мардум гап мезанад? Ин ҳамин аст суол. Гурҷистониё кати ҳамсуҳбат мешавад, мегӯяд ки ман ба гурҷистонӣ ба русӣ кати ту ҳарф намезанам, ман кати ту ёки гурҷистонӣ кати ман гап зад, ёки англисӣ. ина хе гап мезананд. мардуми як хело, ман намегӯям ҳама, албатта ки Тоҷикистон, лекин ҳастанд, зиёд ҳастанд. Афсӯс, ҳамин Инстаграма кишо, як бур видеонаворои тоҷикистониҳое ки дар Амрико ҳастанд, ҳатто дар ҳамун Тоҷикистон ҳастанд, як бур тамошо кӯ, як бур фикр бикӯ ки чӣ гуна сухан гуфтеста, чӣ гуна ҳарф задеста, чанд фоизиш тоҷикист, чанд фоиз русӣ, чанд фоиз англисӣ, чанд фоизиш дигар аст. Худо. забон бо забони русӣ камтар пайваст шудагӣ аст, на ака? аксарияти бачаҳои ёш пайваст кардагиянд дар ҳамин саҳифаҳои маҷозӣ, Инстаграм ва дигар сайтҳои бузург медароянд, бо забони русӣ фахр карда гап мезананд. Дар бисёр ҷойҳо ман аҳамияти калон додагиам дар ин. Бале, намхе
бадаҳлуқҳо ҳастам. хуб я дақиқа ташаккури зиёд. Умар Бобор салому дуруд бародар, марҳамат. Хубен, созен, сиҳат саломатен? ҳастен нестен шумо? Умар Бабар ин нестай бародар? Салому алейкум. Ва алейкум ассалом, ва алейкум ассалом. ози ватандӯст я дақиқа даъват мекунам. гавза бародар, чӣ гап хабар гавза? Хуб бирадар. Ташаккур, зинда бошед. Шумо хубен, созен? бародар, хуб боз як бор дигар даъват кунед, боз қабултон мекунем. Ман нафаҳмидам гапҳои шуморо. салом алейкум. ва алейкум салом ватандӯст, марҳамат. Хубен, созен, сиҳат саломатен? خیر باشی. من دیروز آمدم زی لایفتان، من میخواستم همتون صحبت کنم، مرا بالا نآوردید، رفتم. узри зиёд бародар. دیگه من میخواستم در رجیم و ویدیوتان صحبت کنم که گفتی که از مردم افغانستان گله کردی که ما کمک میکنیم و شما بر ما توهین میکنیم. ببینید دوست شما یک سوء تفاهم پیش آمده. چرا؟ من به دلیلش برات میگم. وقتی که ما صدا میکنیم میگیم کلابی منظور شما نیست که مردم تاج ما مردم با مردم یا دقیقا تو ویدیونавори мара тамошо кардӣ? بله ҳамаша тамошо кардӣ? بله هم چیزی که بله مانده بودی. بله форсия дуруст мефаҳмӣ? мантиқан мефаҳмӣ؟ بله хуб ман чӣ гуфтам? ҳамон видеонавора ки тамошо кунӣ сараш да ман гуфтаистам барои афғонистониёе ки мардуми тоҷикистона ин қадар давр мезаданд, ин видеонавор махсус барои шумост. яъне ҳамон нафароне ки аз афғонистонанд, мардуми тоҷикистонанд, давр мезаданд ҳамин чанд қадар дар видеонаворҳо, ин видеонавор махсус барои ҳамон одамо буд ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ин қадар тоҷикистониёро ихе кунам, падару модару пешвотуна ихе кунам, барои намо буд. пас дар охираш ман гуфтам аз ба ҷое ки як дӯстӣ кунем, як ҳамфикрӣ кунем, ҳам як бародаронӣ кунем, ин хубтар аст на ки давр задану ҳақорат кардану пас задан. ва ман тамоми кулли мардуми афғонистонро дар назар надоштам. боз мегӯм, агар ки шумо фурсия фаҳмед, шумо мефаҳмед ки барои нафароне ки فهمیدید بردار؟ نه کول. من گپ بزنم. گرفتم مطلب شما را. گپ زنید. ببینید گفتی که کسایی که میای برای ما دعوتشون، من با مردم و کسایی که در اومدن ما مشکل با تاجیکستان مشکل نداریم. ببینید کسایی هست شما میگید که چرا با ما فحش میدن، کسایی که شما منظورتان هسته، کسایی که هست دیروز هم زیر لایفتان ما دیدم 2 نفر که هسته، اگه خواسته باشه باز مکس میگیرم میارم بر شما، میبینیم که همون دوستای خودتان هست، تاجیکستان هست، میاین بازی لایف افغانا میاین. ولی ما زمانی که البته ببخشید ما هم چیزی که همین اتفاق در میدیا افتاده همونا رو میگم خدمت شما عرض میکنم که اولین بار است همراه یک شهروند تاجیکستان گپ میزنم. سوء تفاهم میشه هست که وقتی که همونا کسایی که داو میزنن میگن کلابی، همون کسایی که آمدن هستن که بس سالا که از تاجیکستان جنگای قدیم که بود آمدن در افغانستان، ما برشان تذکره دادیم، برشان پاسپورت دادیم، اینا آمدن بغاوت کردن. مثل بر شما میتم، فکر کنید که شهروندان افغانستان در تاجیکستان زندگی میکنن، درست؟ اصلا 1 سال 12 سال وقتی که شما اینا صرف پاسپورت برشان دادید تا تذکره برشان ندادید، یعنی شهروندی تذکره ندادید، صرف پاسپورت برشان دادید، موقتا ویزا برشان دادید. اگه اینا بخیزه بیاید علیه حکومت شما بغاوت بکنه، مملکت شما را چپه کنه یا آدم بکشه، شما نظر شما چی کار میکنید، فکر میکنید؟ نه تنها در تاجیکستان، در تمام کشورهای دیگه، یک کشوری که میخواد به شما ویزا براتون میده، پاسپورت براتون میده، تذکره براتون میده و شما بعد یک مدتی میخواید مملکت رو خون بکشانید، میخواید چپه کنید، حکومت چپه کنید. ولناری کسایی هستن که آمدن به زبان خود میگن ما از فلانه جای سمرقند و از فلانه جای دهات کلاب آمدن، به زبان خود میگن، ویدیوی وجود داره. اینا پس آمدن
به مملکت ما خیانت کردن، به ملت ما خیانت کردن. ما هدف ما ایناست. کسایی که داوود اشتان میزن اینا را میگن که مهاجر از زمان قدیم آمده بودن، از سمرقند، بخارا یا کولا آمده بودن، به مملکت ما بغاوت کردن. خب ما اینایی که خب. مشکل و دوم دیگه کسایی هستن، ما ویدیوش برداشت میگیرم، کسایی هستن که اگه من مشکل با امشا مسعود دارم، شما را چی؟ به شما ربطی نداره که تاجیکستانی که میاد. تو به تو بسیار گپ زدستی برادر. به احمدشاه مسعود این موضوع تو بسیار گپ زدی. ببین گفتی که او مهاجران فقط چیز میکنن. ببین من شخصا هم پشتو زبان شدیدم، هم هزاره شدیدم، هم ازبک شدیدم که هم توجیک شم دیدم که مردم توجیکستان کلان از همو گاوهورانشین، یعنی از همه کوچیک خردی دختر بچه و پدر مادر تو همه کلی مردم توجیکستان و خلاصه даври хеле зиёд задагӣ ҳастанд. ҳатто мо пешвои миллата суратҳошам монда, хулоса президент раиси ҷумҳури Тоҷикистон аксҳошам монда. боз мегӯм пашту забон, ҳазора, тоҷик, узбак ҳар якташа ман дидагӣ ҳастам ва лайкҳошон даҳҳо ҳазор лайкҳо, комментҳои хеле зиёд ман хондагӣ ҳастам, аммо ман ба онҳо ҷавоб додагӣ нестам. ман метонистам акси онҳоам биёрам, мону ва ҷавоб диҳам. ман дар ин кору дар кор нест ва ман дар ин видеонаворе ки боз мегӯм шахсан ба ҳамо бадахлоқони бесаводону бемантиқону беимонон ман ин гуна видеонавора паҳн кардам. гуфтам ки бибинед, фаҳмидед бародар, ман боз мегӯм барои ҳамонҳо буд ки бифаҳманд ки дӯстӣ чӣ аст, душманӣ чӣ аст. фаҳмидед? аз кулли мардуми یک سوال دیگه ببخشید. شما اون مثل داده که اینقدر مثلا 10 تا 20 تا ما کمک روان کردیم. شما اینا یک جوری به قول کسایی که شما گفتید چرا منت میذارین؟ مالی وقتی که ما منت نگذاشتیم که بگیم که بله شما 10,000 5,000 مهاجرینی که آمد مملکت ما که آمد که الان باعث بدبختی مملکت ما را آواره کرد، مملکت ما را چپه کرد هستن. آقای رگستانی شما میشناسی کی هسته؟ از کلاب هسته به نام خب برادر خودت چی ملت هستی؟ ملت ما کار من صرف از شهروند افغان هستم. انا بی تو شهروند افغانستان هستی، اما خود یک دروغگو هستی. میدونی چرا؟ ببین من ترا عکس دیدستم، عکس دا پرچم چی است؟ پرچم چرا افغانستان نداری؟ چی پرچم است؟ این پرچم سه رنگ که تازه جور کردیم؟ بله این همی در عکس خودت. او چی پرچم است؟ چرا پرچم افغانستان نداری مثلا؟ او پرچم میمانم، او یک چیز دیگه است، او داستان داره برات میگم. را چی داستان داره؟ من با چی باور کنم؟ چشم چیز دیده است همو را گفته استم. چرا انا خودت فتنه میگرونی؟ این همی پرچم چرا موندی؟ اون یک پرچم کس دیگه است که ما صحبت میکنم در انگلیسی. برادر من میدونم این پرچم چیست. این خراسانی ها میگن که این پرچم ماست. خب خودت خراسانی هستی؟ نه خیر. خب چرا پرچم افغانستان رو نمیمونی؟ چرا روی حقیقی خود رو نمیمونی؟ نه من برزه همین اون بس نکنه که من چی کار میکنم. بیا سر موضوع هست گپ بزنیم. خب اون که پرچم اصل است. بیبی که اگر که تو با خودت یک نمخه منافقی کنی، من چی گونه با تو باور کنم و چی گونه با تو هم صحبت شوم؟ اینا من عکسی روی من است. من هر گونه پرچم در پیشتم نمیمونم. من میگم اینا پرچم افغانستان مشکل نیست. پرچم افغانستان، پرچم خراسان، حتی من پرچم خراسان آمدم یا که پرچم دیگه دولت مشکل نیست. هر گونه پرچم باشد پرچم من است میگم. فهمیدی؟ اینا خودت پرچم همه چی خراسانی ها میگن پرچم همه ها موندگی، اما میگی نه من یا نمیپذیرم. میگی میدروی در صحیفه همه اجتماعی هر گونه گپا میزنیم. چی در کور است؟ خودت یک دروغگو هستی. دوست از شما من بیا مسئله حرف کمی اون که پرچمانه مشکل ما نیست. بیا سر موضوع اصلی که بزنیم. دوست یک لحظه برادر ببیده یک سوال بکنم. پرچم مانده نه نباشه. بیا سر موضوع اصلی گپ بزنیم. این اصلی گپ است برادر.
бибин ки ҳамин ман то ки нашиносам одам аз худаш чӣ як нишона дорад, ман чӣ гуна ба ӯ ҳарф занам, ман чӣ гуна ба ӯ бовар кунам. ту ки худат اینجا تیک تاک هست. دوست از اینجا تیک تاک هست. شاید من عکس خودم نتونم، немизорам عکس خودم بذارم. акста намон ҳамон парчами афғонистонамон. фаҳмидӣ бародар, то ки ман бишносам бо ки ман ҳамсӯҳбат шидистам. بچه‌شم اون رو من پس میذارم. درسته؟ инаму пас мемонӣ бародар. ман медурам иншоалло бо ҳамсӯҳбат мешем. тамом. ман حالا میشه با هم گپ بزنیم؟ бародар боз гуфтестам, такрор кардестам ки инаму парчами афғонистонамон, барое ки ман бояд бишносам бо ки ман ҳарф задестам. фаҳмидӣ? хоб ту хуросонӣ бошӣ, ту афғонистонӣ бошӣ, ё ки ту дигар чӣ бошӣ, ман бояд донам ки ба ки ҳарф задестам. ман ки надонам, ман чӣ гуна хулоса як чӣ гум ҷиҳати мантиқӣ фикр мекунам. پایین برم 1 ثانیه بعد پس مرا بالا بیار. мушкиле нест. من میرم چون میکنم 1 ثانیه پس مرا بالا بیار. мушкиле нест амҷа. мали таҷикистан игл. салом алейкум бародар, марҳамат. имрӯз ман ҳамин ва алайкум ассалом. ва алайкум ассалом. хуб, зинда бошед. шумо хубен? ҳамин та даба нависмат шота ҷавоб надодӣ. айна ман як саволш доштам. и ба мушкилиш ба мо ҳай, ба мардуми тоҷик. ҳамин мега ки ту чӣ мана гуфтиш ки ту ба кадом забон гап зисай? ҳамин савол надодиш? хуб, савол метемша бародар. ҳамин вақти соати савол биёяд мебиёем. ман аввал гуфтумша ки ҳамун чӣ хел фаҳмидед, ҳамун парчамша иваз кунад, баъд давом метем гапа. амро баъд пурсиш буд ту аз кадом қам ҳастӣ? хуб, гуфт шаҳрванди Афғонистон ҳастам. не ӯ дурӯғ мега. хуб, ман аз куҷо донам бародар? ман ӯро рафта шиносномаша тамошо карда намешинам ку, дар пайи ман нестам ку. хуб, чӣ мушкилӣ дора бо шумо? Чӣ мушкилӣ дора бо шумо? ку бугу ку. ё мақсад чанд кашид, ё 3-4 мошид мардуми тоҷика дашмон кайсан. хоб бас шикабдан бо саршкан, бо ҳамимрӯз саршкан. и паданалатои ҳаром одам ҳастанд ин миллат. и дар парчами ё ман чоша кунам ки бародар, гапота наза илтимос. ба парчаму марчам дахчӣ наша. ҳар шахс парчами худша дора. ҳама мардума хеле гапо назад, дуруст нест. ҳамёро ки охи хай панот ба худо брат. зинда бошед. ҳамин ку дар ҳар як миллат ҳам хубиш ҳаст, ҳам бадиш ҳаст. ман наметунам ҳамаро ҳақорат кунам. ҳамин чӣ гуна ҳози ҳамин бача дуромад гуфт ки ту кулли афғонистониён дар назар доштӣ. не, ман кулли афғонистон дар назар надорум. ҳамин дар русия меган нерусский, яъне касе ки рус неста. ҳамин тоҷики, узбаки, қазоқи, қирғиз ҳамаро дар як ҷамъ мегӯянд, ҳақорат мекунанд, пас мезананд. дар аврупо ҳам ҳамин аст. all muslims мегӯянд, ҳама мусалмоно. хехе намешавад, охи дуруст нест. хоб, ҳози бародари таҷик форс баба кабир кати гап занем. ҳози акаи муслим ҳози бармегардем ба гапи худмо. салом бародар, хуб ҳастӣ? ба хайр ҳастӣ? хуб, бобо кабир, зинда бошед. алайкум салом бародар. برادر اول یک انتقاد کردی که من کسی را میشناسم از تاجیکای افغانستان که به تاجیکای اون بری دریای 5 فحش میدن. من برادری حرفت اصلا قبول ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر که هیچ وقت تاجیک فحش نمیده. شاید من یک روز در تیک تاک دیدم یک از برادرای تاجیک او برای دریای 5 به عبداللطیف پدرام فحش میداد. من نمیتونم بگم که تاجیکای اون بری دریای 5 به عبداللطیف پدرام اگر بشناسیش فحش میدن. یک نفر بود مریض بود، با زنش جنگ کرده بود، مشکل داشت، اومد فحش داد. بعدم برادری عزیز، ببین تو از من بزرگتر یا کوچکتر برادری من هستی، تو نباید این چیزا رو یادآوری کنی. ما همه تاجیک، من الان با تو را فحش میدم، ده قبط با تو آشتیم، چون برادرمی. бибин бародар, дуруст, ман фаҳмидам шумо. бибин, як чия мегум та, ҳамин тоҷикистонда як хеле нафарое ҳастанд. ман шахсан онҳоро арабзада мегум, фаҳмидӣ? ки дини мубини ислома як намуди ифротӣ борен қабул кардагӣ ҳастанд, фаҳмидӣ? ва
таҷикае ки кати ҳамонҳо ҳам субат на танҳо ин бадбахтӣ дар Тоҷикистон аст, дар дигар давлатҳоям аст, аммо онҳо ҳамин ифротӣ қабул кардагиянд ва фақат дар ҳамин забонашон ду калима аст: куфру қатл, куфру қатл, куфру қатл. фаҳмидӣ? хуб, ман онҳоро арабзада мегӯм. ҳамун тоҷикам ба ман махсус, ман наметарсам ин гапҳоро гӯм. ҳамун тоҷикам бошад, ана тоҷикам бошад, ҳатто бародари наздикам бошад, агар ки ин гуна ифротигарӣ кунад, ин гуна бадбахтӣ кунад, як одаме ки аз кофир аст, худоро нашиносад, ӯ ба ман наздиктар аст. Чӣ хел фаҳмидӣ бародар? барое ки ҳамун кофир ҳамун зарараш нарасад ба ман, аммо ин мусалмоне ки худашро мусалмон мегӯяд, ба кулли мардум фақат қатл, куфр даъват, яъне садо баланд мекунад, ман аз ин чӣ интизор шавам? мефаҳмӣ бародар? Мусалмон он нафарест ки ба дигар одамҳо фарқе надорад, кофир аст, мусалмон аст, зарараш намерасад. хуб, ҳамин кофира ман метавонам ҳаракат кунам ки ба дини ислом даъват кунам, мусалмон шавад, мусалмони хуб шавад. Аммо ӯ мусалмоне ки ин қадар моро кофир мегардад, куфр мегардад, ана қатл мекунад, ӯ худаш дар ислом аст. ман ӯро чӣ хел ӯро бояд ёд диҳам? ӯ мара фақат ҳаракат мекунад ки роҳ ёд диҳад. мефаҳмед бародар? نه درسته، حرف تو درسته برادر، اما اونا با این حرف قبلی تو برادر فرق میکنه. من الان گفتم که تو میام یک دشمنت میکنم، دو دقیقه بعد پشیمان میشم میگم برادری تاجیک محمد داو زدم، برادری تاجیک او برای دریای پنج. اما اونا ایدئولوژیشو اینطوره، فرق نمیکنه از هر کجا باشه، اینطوری بزرگ شدن، اینطوری تعلیم یافتن. اونا برای اونا فرق نمیکنه. اگر تو برادرش هم باشی، اگر مخالف عقیدش باشی، تو به قول خودت همو حکم قتل میده. هیچ فرقی نمیکنه. خلاصه این گپ ما اینجا خلاص میکنیم. من سر گپیم برای اون کسی که پیشتر اومد گفتی تو با بیرق خراسانی اومد یالان چی، اون ببین کسی است که فردا روز میگه زنش اشتباه با مادرش میگیره. خیلی معذرت میخوام، همینجور که اومد با بیرق خراسانی فردا روز زنش میگه این زنم نیست، خواهرش میگه این زنمه. اونا اینطوری هست. اصلا نیاز نیست همچین آدمایی را بالا بیارید، اصلا نیاز نیست. اونا را هر چی بگو جاهل و اذا خاطب همه جاهلون قالوا سلاما، جاهل هر چی بگو همون مسیر خدندش میره. تو وقتی که اگر مال خراسان قبول نداری، چرا بیرق خراسان قبول کردی؟ من خودم یک تاجیک هستم، من هیچ وقت بیرق افغانستان، اسمی افغانستان، پول افغانستان من قبول ندارم. در اروپا هم هستم، من گفتم من افغان نیستم، من یک تاجیک افغانستانی هستم. من در همین اروپا هم در اینتریو هم رفتم، من میره گفتن در حتی گفت زبان چیز، گفتم زبان فارسی، ترجمانم ازم ناقلین بود، گفت نه در افغانستان ما فارسی نداریم. گفتم تو دلمیچری زبان من نیستی که من باید از خودم تصمیم بگیرم. من میگم من تاجیکم، زبانم فارسی است، نه بیرق افغانستان قبول دارم، نه پولش قبول دارم، نه کلمه افغانش قبول دارم. من یک تاجیکم، زبانم فارسی. امروز من امروز تو را برادر، من دعوت میزنم، اما 2 دقیقه بعد پشیمان میشم میگم برادری تاجیک من بد گفتم. تو نباید بگویی که در دنیای مجازی بگویی که یک برادری به قولی و ناقلین میگن که کولابی، ما از کولابی افغانستانم. تو بگویی یک کولابی افغانستان به من اومد داو زد. من اشتباه کردم، اشتباه کردم. نه میفهمی؟ خلاصه ما همه برادری. درست من فهمیدم. درست اما ما با چی دعوت کردستم که همون توجیکایی که هستن مثلا در افغانستان، همون توجیکایی هم هستن که مثلا ما در تاجیکستان، ما اگر عرب زده گم در افغانستان ممکن هم توجیکایی باشن که طالب زده باشن. فهمیدید بردار؟ همین یک چند تا بود بفکرم هستن. بله قبول دارم. این هم خیلی هستن. من اویدی نمویو گاب میزنم. فهمیدید برادر؟ ما هیچ وقت با جمع همه را چیز نمیکنم، گاب نمیزنم. انا مو شخصانی که مثلا همون گرفتاری یگان دیگه چی هستن، گرفتاری کسلی هستن، همه در نظر دارم. تشکر، زیاد مشکل نیست برادر. خانه آباد باشید. من البته وقت نمیگیرم، در آخر یک کلمه میگم که ببین این آدما را اصلا نباید اسمشون بیاری. من الان دعوت بزنم، اگر تو مرا دوباره تکرار کنی من دوباره دعوت میزنم، خوشم میاد، میگم که والله این اسم مرا گرفت. خلاصه من چی نمیکنم، وقت نمیگیرم.
تاجیکا در هر کجا هستن دوست تو داریم. من از بخارا و از سمرقند افغانستان هستم، دوست دارم. همه برادرها و خواهرای تاجیکستانی من خداحافظه. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. حق با شماست. حق با شماست. در کجایی که نباشید فرهنگ خود، نام خود، اسم خود، ملت خود رو از دست ندید. حمایت کنید. زنده باشید برادر. همچنین. خب خداحافظ. تاجیک فور سلام علیکم. با اجا اکای امریکا تیگه بزنیم. همین امیری. سلام علیکم شاه، خوب هستی؟ و علیکم السلام. زنده باشید. سلامتی خوب است؟ تینج رحمت شما خوب؟ امیجا شکر الحمدلله. امی تاگی لایفت می در اومدم، اما می گفتی که اما پرچم تغییر ته بیا یا نه پرچم خراسان. برادر عزیزو پرچم تاجیکای ما هست، مخالفی همو خشتک زارا یعنی تروریستا جنگ میکنن. امروز نباید ما اونا را ای انسانی که از بالا آمد ای از او پرچم استفاده میکرد افغان بود. یعنی می آمد ما را در وجه منافقت بین تاجیکا جنگ میداد. در مبارزه تاجیکای افغانستان نباید ما مداخلت کنیم، باید ما حمایتشون کنیم. برادرای ما هستند. مثلا از همه از این کبیری که بالا شد خودش مثلا همینجا گفت تاجیک بود. این پرچم که از استاد شهید برهانالدین ربانی عمر صاحب احمدشاه مسعود است. نباید ما تاجیکا برادر شاه او پرچم مثلا یکم چیز بگیم. به خاطر اصلا پرچم تاجیکای ما همون است که مخالف طالب مبارزه میکنه. او پرچم سیرنگ که از هیچ به رسمیت نمیشناسه هیچکه و طالب را تگ پا کرد. امروز افغانا میان مثلا تاجیکای ما را ظلم میکنند. 15,000 تاجیک ما در بندی خانه بگرام بندی است برادر عزیز. و همین خاطر نباید ما امروز دل تاجیکای خودمان را بشکنیم که در اونجا مبارزه میبرند. در کوههای هندوکوش اگر خبر داشته باشی مخالف همین طالبا یعنی همین تروریستایی که امروز هستند مخالف همونا. او پرچم زیاده از 30-40 سال میشود که هست و میمونه انشالله. به همین خاطر نباید ما در مبارزه اونا پرچم اونا را یکم چی بگیم پرچم شرف شونه که امروز مبارزه میبرند شاه عزیز. ولی تعداد زیادی افغانایی که آمدن همین دیروز جناب عالی که کمک کردن حکومت ما کمک کردن امروز تمام عکس‌ها را بالا کردن داو دشنام کردن. یعنی ما همونا را همسایه بگیم دشمن بگیم من نمیفهمم شما. با همین خاطر خواهش میکنم تاجیکای عزیز او پرچم که از پرچم کبود سفید سیاه پرچم عمر صاحب احمدشاه مسعود است. اگر مثلا شما بدون او شخصیت میدونه هر یک تاجیکی تاجیکستان میدونه او را. این همه منافقا میآیند در بین یعنی منافقت میدوزند که ما تاجیکا را با هم جنگ بدوزند. خواهش میکنم احساساتی نشوند تاجیکا و با او پرچم هیچ تعوین و دو دشنام و یکم چیز نکنند. هستند افغانایی که از او پرچم استفاده میکنند. با خدا قسم استفاده میکنند. ما را میان دو دشنام میکنند تعوین میکنند که ما بیاییم مثلا با تاجیکای خودمون جنگ جنجال کنیم اونا قرصک بزنند. و همین خاطر ما بالا شدم همینجا شنونده بودم همون پویانده و همین خاطر بالا شدم که بفهمانم که او پرچم که از بزرگای ما استاد شهید برهانالدین ربانی عمر صاحب احمدشاه مسعود است که مثلا تیم شاه اسماعیل سامانی و قهرمان تاجیکای تاجیکستان هم هستن اونا برادر عزیز. و همین خاطر بالا شدم که به هر یک منافقت به هر یک کثافت به هر یک افغان با هر یک انسانی که میاد در وجه ما را منافقت میدازه احساساتی باید بچه ها نشوند. خواهش میکنم تاجیکا را از ما جدا نکنید. تاجیکا امروز ما در بر اونها ایستاد هستیم هر چند باشه ما ایستاد هستیم در برشان تا قطره خون آخری که ظلم به تاجیک میشه در افغانستان. امروز بندی خانه های بگرام پر از تاجیک شده. اگر شاه باور میکنی نمیکنی به خدا قسم. با همین خاطر با او پرچم شرف که در کوه هندوکوش تاجیکای ما مقاومت میکنن ما باید اونا را حمایت کنیم. هر چی نباشه باید ما یک دلبرداریشون کنیم برادر. چی گفتی؟ تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. درست است یکم مشکل نیست با همین خاطر
ташаккури зиёд бародар, ташаккури зиёд. Мушкиле нест. Мо мефаҳмем. зинда бошӣ, саломат бошӣ. барои коро як каме масалан тоҷикоро як каме худат бо бигӣ, бо гапи худат масалан дига аст, вале накуне тоҷикое ки дар поён гӯш мекунӣ. ӯ парчам ки аст, парчами бародарои мо аст, парчами шараф аст. масалан имрӯз мо меем дар як мусибате ки оно ба хотири забони форсӣ, ба хотири тоҷик будан оно кушта мешаванд. бояд мо имрӯз ҳадди ақал ҳичи ҳам набоша, мо яроқи аслиҳаӣ надорем ки ба оно бутем, вале мо бояд ҳимоятшон кунем ба ҳайси як тоҷик. мо на ҳукуматем, на давлатем, ба ҳайси як тоҷик дар ғами мо шарик ҳастанд, мо ҳам дар ғамшон шарик ҳастем. ба ҳеҷ кас иҷозат наде, ба худо қасам, ки масалан ҳамин дар бораи парчами ҳамоно биянд масалан як гап хабар кунанд, аз номи парчами оно истифода кунанд. Ташаккури зиёд, ташаккури зиёд бале бародар. муслимҷон, ман ҳамиҷа ҳастам. Ташаккури зиёд бародар. Мо инҷа якта кати гап занем бародар. Бовар ки 10 нафар медурад, хулоса гапоинам хелчи мешавад. Бо даъват мекунем, даъват боло кунем, марҳамат қабул намекунам. Инами Амир, салом алейкум бародар. Амир 331 ҳастен? Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом. Хуб аст? Овоз нағз омадааст аст? Бале, нағз омадааст. Мегӯям овоз нағз рафтааст, овоз нағз шудааст аст? Нағз омадааст аст, бале, мешнавем. Ман бо ту ягон душманиам надорам, фақат баъзе фикрҳои туда масалан розӣ нестам. Хай иншаллоҳ байни худмон мо ҳал мекунем, яъне як дигарфаҳмӣ мекунем. Леки ҳозир ман боло биромаданиам набудам, фақат дар бораи арабзада гуфтӣ, дар ҳамин масъала камтар ҳамин истилоҳ, яъне ҳамин термина иваз кардан дар кор. яъне ин ба ин фикри ту ман розӣ ҳастам, фақат ҳама чиза ҳала дар гуфти ку чихе ки зикр кардӣ, яъне қатл кардан, мисол куфр такфир додан мегӯянд. ин ту дуруст қайд кардӣ ки такфир ифротию тафритӣ мегӯянд, яъне якташ аз ҳад зиёд гузарондан, якти дигараш яъне баъзе ҳақиқатҳои баҷо кардан аст. ин ҳамун тафритӣ ифротӣ мешавад. дар ҳама ҷо ин ҳаст. аки мутаассифона ин проблема як проблемаи глобалӣ шудагӣ аст. яъне ино аслан ҳамин террористҳо ҳастанд. хуб ино самасуд мекунанд, самасуд. лекин агар асли ҳақиқата, асли ислом агар баргардӣ бинӣ, мисол самасуд нест дар ислом. масалан як одаме ки масалан гуноҳ мекунад, хайна тасаввур кардем ки гея, масалан масъалаи гей аст. агар як ҷо гей бошад ё як ҷо дискотека бошад, агар ту аз ҳамино пурсӣ ки ҳаминоро чӣ кор кардан дар кор, ва мега ки инҷаро кафондан дар кор ё ки инҳоро бурда куштан дар кор, ин бародар самасуд мешавад. лекин ин хел намешавад. исломда шариат аст. шариат ҳукми худша дорад. қозӣ ҳаст, қозӣ ҳукм мебурад, қозӣ хоҳад як каса мебахшад, нахоҳад, яъне вобаста ба вазъиятш аст. ман пешниҳод доштам ки ба ту кам кам ҳамин хел мавзӯъро вай кунем, яъне аз шариати исломӣ ҳам чӣ мегӯяд мардума бохабар кунем, хусусан дар масъалаи қозӣ ва шариат қозиёт. масалан он рӯз як видеои дигар тамошо кардам, дуруст гуфтӣ, дар бораи тоғут гуфтӣ. мисол президентҳои мо, яъне ки ҳамин давлатҳоя ва ё президентҳошонро тоғут мегӯянд. яъне тоғут ки аст, тоғут чи аст? ин чизоро дида кам кам кор кардан дар кор аст бародар. ҳамихеле як пешниҳод доштам ба ту, агар ки ту вай бошӣ, чӣ мегӯянд, хоб гӯи розӣ бошӣ, дар бораи ҳамин ман кам кам кор кунам, китоб хонда, яъне дар бораи мавзӯъ тайёр кунем. иншоалло хуб мешавад, ҳам мардум аз ин чиз фоида мебарад, мефаҳманд. мисол як одами дар шариати ислом як одами гуноҳкардагира ва ҳукмша қозӣ мебурад. масалан гирем зинокор, агар хеле шариати гирем, лекин ино омадааст имрӯз ба яъне рӯйрост рӯшона кушода гап зада наметавонанд. ино тоғут аст, инҳоро куштан дар кор, ҳукми ино қатл аст, хуни ино ба мо ҳалол аст, моли ино ба мо ҳалол аст гуфта, агар аслшона пурсӣ, аз шариат зарраи хабар надоранд.
фақат инҳо ба яъне ки бар бо чӣ мегӯян бо фармони дигарҳо кор мекунанд. Дар ин ҷо аз илм пурсӣ, яъне зарра қадар илм надоранд. аввал ҳамин пешниҳод доштум ба ту, яъне ки кам кам дар бораи ҳамин чизо гап занем ки мо мардумда фаҳмонем, расонем шариат ва қозӣ чӣ ҳақ дорад. оё ҳамин тоғут мегӯянд, мисол раис ҷумҳурии моя, масалан президенти моя ҳам хеле мегӯянд ҳамин тоғут шуда метавонад, наметавонад. мо ина исбот кардагӣ ҳастем ки яъне ки мо дар ҳамин хеле як давлати демократӣ зиндагӣ мекунем ва тамоми яъне шароитҳои исломиро ба мо вай кардаги ҳастанд, ба ҷо овардаги ҳастанд. яъне ин тоғут шуда наметавонад президенти мо ҳамина исбот карда халқро расондан дар кор аст. яъне масъала ками илмӣ аст, ҳиссиётӣ нест. мардум яъне кам кам аз ҳиссиёт истифода бурда мардумро фиреб мекунанд. ҳамин қадар аст. яъне гап занем гап бисёр аст. пешниҳоди ман ҳамин буд ба ту. ташаккур. бибинед ана шумо дар зери ман авози шумо ба ман баргаштест аст. дар зери видеонавори ман ягон комменти чӣ мондагӣ будед ки ман ба шумо норозигӣ шидам? нами ягон чи дар ютуб ҳаст ки нест? не ман акнун ман шахсияти туда ягон кор надорам бародар. баъзе фикрот маъқул нест, лекин чӣ хеле ки ту умума дар назар дорӣ, фоидаи умума мегирӣ. барои ҳамин хел ман туро 50 ба 50 мебинам. ягон бор ман ҳақорат накардам, дашном надодам, таҳқир накардам туро. фақат фикрот дар мушкиле нест. иншолло мо дӯст мешавем бо якдигар, мо ислоҳ мекунем якдигармона. албатта ки агар ягон гапи гуфта бошам, коммент безел дошта бошам дар байни ҳамин қадар яъне иштирокчиёни ту, яъне ман узр мепурсам. фақат ки дар масъалаи мо арабзада, яъне мо вақте ки арабзада гуфтем, яъне кулли миллати инҷа араб ягон вай надорад. чӣ мегӯям? араб инҷа айб надорад. фақат ино ифротӣ ҳастанд, яъне экстремист, аз ҳад гузарондан. дуруст аст. пешниҳоди ман дуруст аст. не албатта ки ман медонам ки ҳар як шахс фикри ақида, боз ман шумо хомӯш кунам, авозтон ба ман омадест аст, бо гирон кунед. албатта ки ҳар як шахс фикри ақидаи худро дорад. чихе шумо гуфтед ки ман мумкин ки бо шумо розӣ бошам, мумкин ки розӣ набошам. ин мушкиле нест, ин одам ҳамин аст. лекин ин чиз нест ки шумо масалан ман агар ки розӣ набошам ба ягон қонун, масалан ба ягон одам, ман ҳаққу ҳуқуқӣ надорам ки вай ҳақорат кунам ёки пас занам ёки дигар чи. не, ман метавонам бо он баҳс кунам. ҳамин мусулмонон фақат баҳс мекарданд. ҳамон имом ғазалӣ агар ки касе шиносад, бисёри ҳамин видеонаварҳошам ба фикрам дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳаст, баҳс мекарданд. тавассути баҳс кати ба як роҳи ҳал меомаданд. албатта ки мо мегӯем одам ба одам ку ба ку намерасад, одам ба одам мерасад. мо якдигарро пур мекунем. ва ман чаро гуфтам шумо ягон коммент мондагӣ ҳастед, барое ки дар ёдам чӣ хезад ки кадом мошин буд, хоб мошин дигар бошад, кадом бача ҳамин коммент мондагӣ буд. гуфтам ҳамин бошад, барое ки ман дар интизори ҳамон нафароне ҳастам ки ана бибинед як чи акай Амир, ҳамин видеонавори охире ки ман оиди афғонистониё кардам, яъне кӯмак ба афғонистон, яъне ҳаморо тамошо карда бошед ба ман гӯяд оё шумо як чизе миннат дар ҳамон ҷо дидед ё не? барое ки чанд қадар комментариё дар зери чиз хонам, ҳамин тоҷикистониё менависанд, чаро ту миннат кардӣ, чаро миннат кардӣ. хуб ман гуфтам инҷа ҷои ягон миннат нест. шумо чӣ гуна мефаҳмед калимаи миннату? ҳатто ҳамон минната дуруст навистагӣ нестанд. хуб ман гуфтам ба ҳамоно як ҳамсӯҳбат шавам. чаро намебиёянд? яъне рӯбарӯ гап задан наметавонанд. хуб мушкиле нест. агар видеонавора дида бошед, марҳамат як бор ба ман ҷавоб диҳед. оё дар ҷо чизи миннатӣ ҳаст ёки нест? набошад, хуб мушкиле нест. зиндаву сарбаланд бошед. рости шоҳакимӣ, ман ин видеоро то охира тамошо накардам. видеои туро дидаму вақтам нашидидан, яъне то охир дидан, комментариёшам нахондам. яъне баъзе вақт аз ҳамин тикток мегузаронам, мебинам, ягон фикрам надорам. як каса як бадам гуфта наметавонам, хубам гуфта наметавонам. фақат ягон масъала агар муҳим вай бошад, яъне ту дуруст мегӣ, фақат ки дар истифода бурдани калимаҳо, яъне термин камтарак нодуруст вай кардӣ дар ҳамин ҷо. барои ман баромадам гуфтам ки
عرب زدن اینو افراطی تفریطی افراطی یک تاش از حد گذراندن یک دیگرش از چی بگن یک حقیقت پوشوندن مثلا افراطیش همین از حد گذراندن است تفریطی حقیقت باجو کردن است مثال گرفت پیش یعنی از تاریخ مثال میبرم مثال یهودا در خداوند فرمان داد که عرقه چی کنن مثال من کرد عرقه و یا در ظرف یعنی شیشه بوتولکا گویم در همین ظرفه که روغن ریخته فروختند این یک حقیقت باجو کرده تفرید بازی کردن باز یک حکم بر سرشون وای شد یعنی که فرض شد وای حکم جوش دیگر کردن این وای میشده اینجا در چی کردن افراط تفرید کردن میشه افراط باشد همین یعنی که وای سمسود میکنه سمسود یعنی از پیش خود بله درست حکم میبرد ما همین دو مسئله بسیار مسئله پیچیده است برادر اینا مردم دا فهموندن در کار است که حسیاتی نشوند حاضر برادر دیگه درباره کلمه حسیات گپ زد همین حسیات درست قید کرد که انسان باید که حقیقت یعنی از راه حقیقت رواد حسیاتی نشود یعنی حسیات چیزی بسیار چیزی بزرگ است انسان را گمراه میکند انسان حتی با انسان یعنی یک کس قتل یعنی کشتن دا تیار است یا خودش مثلا کفوندن دا تیار است همین موضوع دا اگر اجازه بدی کم کم برآمده صحبت میکردیم در یعنی انشالله انیق میکنیم مایا میکنیم ما همین استریم های تو مثلا برآمد میکنی همین را در کوشش کردن در کار با درجه یک پروژه یک لایحه کلان رساندن من در کار یعنی منفعت های تمام همین منطقه را به نظر گرفتن در کار است یعنی یک طرفه شدن در کار نیست تشکر زیاد خیلی میتونه که من خیلی پایان کنیم من خیلی دوام تشکر زیاد برادر خیلی خوب است البته که ما باید با مردم با فکر ما نه اولش که باید که علما آنها بیشتر میدونن عالمان هم بیشتر میدونن انا معلمان انا آموزگاران انا همین شخصیتایی که در همین موضوع دقیق هستن نه یعنی مجموعه تعلیمی دانش انا خیمیا بیولوژیا انا علمی طب انا علمی دین یا دقیق هستن با فکرم بهتر میبود که آنها اویدین این حرف زنن اما از سبب که با فکرم کم است این گونه موضوع ها نه قدر خریدارش هست در تاجیکستان ممکن بو نمیدونم ممکن خریدارش بسیار باشد چرا نه باید شود کنی تاجیکستانی کم هستم زنده با تاجیکستان سلام علیکم برادر سلام علیکم السلام سلام علیکم شاه حکیمی ما فقط چی حال دارین خوب هستین روزتون خوب است شکر خدا خیلی خوش شدم شاه حکیمی که با شما هم صحبت شدم من لایف های شما را تعقیب نمی کنم واقعا با شما معرفت ندارم امی دوستی که پیشتر آمده بودن امیری ها ما با نظریات و افکارشان احترام دارم ولی ما میفهمیم من از افغانستان هستم از تاجیکستان نیستم و مردم تاجیکستان خیلی دوست دارم و یکی از آرزویم است که یک روز ما بیاییم مرحمت خاموش دیده تاجیکستان بیاید مرحمت تاجیکستان دولتی آزاد است که خواهید بیاید یک استراحت کنید یک چرخ زنید یک ببینید یک همصحبت شوید یک مهمان شوید چرا نه خوب است کو بله صدا میاد حالا انا میاد بله ببخشید مشکل نیست بسیار ببخشید شاه حکیمی با من زنگ آمد بسیار معذرت میخوایم هیچ گپ نیست که ناگهانی بود هیچ گپ نیست خب ما امید دارم ما آرزو دارم که یک روز تاجیکستان عزیز بیاییم تاجیکستان بیاییم اونجا
از تاجیکستان دیدن کنم. خیلی درباره شنیدم، عکس ها ویدیو را من میبینم و واقعا ملت پر افتخار و ملت عزیزی هستین. واقعا ما دوستان داریم بسیار زیاد. ولی من یک چیز اضافه میکنم به می افکار امیری عزیز که پیشتر صحبت کردن. امینا گفتن که اسلام این تو نیست، اون تو نیست، این تو نیست. این اسلامی که داعش میارد، این اسلامی که طالبان میارد، اینها اسلام واقعی هستند. اگر 100% نیست، 99% اسلام واقعی امین است. اگر یک تاجیکستانی مثل امیری و دیگر تاجیکستانی هایی که در تمام دنیاست، اگر رژیمی را میخواهند فردا، یعنی شما رژیم آیسیس میخواهید، شما رژیم طالبانی میخواهید و شما رژیم داعش میخواهید که با فرقتان بکوبه، چرا شما را خندت از گرفت؟ بین ببره. چرا خندت گرفت؟ شما را از بین ببره. به خاطر اینه که من برای شما اسلام هم برای شما. ببین شاه حکیمی عزیز، شاه حکیمی عزیز، ببین خب شما آیا به سر شما حتما خواهری داره، شما مادری هم دارین، شما خواهر دارین؟ دارن. بله گپ شاید زنید، گپ دارین. زنید، گپ زنید. خب یعنی امیر آقای امیری هم خواهر داره. آیا همه آقای امیری لط و کوب زدن خواهر خود قبول کرده میتونه؟ این آیت قرآن است. حق میراث نیمه را قبول میکنه آقای امیری؟ خواهرش از مکتب، از مدرسه، از تعلیم تربیه مانده میتونه؟ در خانه مانده میتونه؟ خواهرش در معذر عام سنگسار شده میتونه به خاطر که خواهرش کسی را دوست داره؟ این قبول کرده میتونه؟ خواهرش در معذر عام پیش هزارها نفر شلاق بزنه از اینکه حجابش به شکل درست نپوشه و حجابش از سرش افتیده پایین به زمین افتیده، این قبول کرده میتونه؟ آیا میتونه سر خواهرش 3 دانه زن دیگه، همون مرد 3 زن دیگه بگیره که مجموعاً 4 تا شود؟ این قبول کرده میتونه؟ آیا حجاب بزور عربی را سر خواهرش قبول میکند؟ سر مادرش بزور حجاب قبول میکند؟ آیا شهادت اینا میدونن که شهادت یعنی شاهد دادن به محکمه، شهادت در اسلام یک شاهد مرد مساوی به 2 شاهد زن است. آیا این شما و یا اونا قبول کردن؟ اینها همه آیات قرآن است. خب همین اسلام واقعی را ما میبینیم، شما میبینین. خب یه دقیقه خب شما مسلمان هستید؟ شما مسلمان نیستید به فکرم، نه؟ شما چی ببین شاه حکیمی عزیز، من مسلمان زاده ام. نه مسلمان زاده نه مسلمان زاده نه. خودتون مسلمان هستید؟ خودتون مثلا؟ نه من چی بگویم؟ من به یک خدای، این خدایی که الله عربی است برادر، همین به این باور ندارم. به خاطر از این که برادر سوالی این اگر این نسخه هایی که من برای شما یاد کردم اگر این اسلام باشه، خب من ببینید هرگز این اسلام قبول ندارم. خب ببینید توقت سوادی عادی شما مسلمان هستید یا که نه؟ یعنی اشهد ان لا، همین کلمه شهادت از خدا باور دارید و پیامبر آخری او یا که نه؟ تمام. اگر باور داشته باشید خب مسلمان هستید، نباشید نه مشکلی نیست. من شما را اینجا تنقید نکردم. درسته. وقتی که من کوچک بودم، من خودم پیش امام میرفتم، پیش ملا، اونجا درس میگرفتم، درس قرآن میگرفتم. مرا پدر و مادر میفرست، من میآموختم. من شاید 5-6 ساله از طرف صبح قبل از اینکه به مدرسه برم میخوان. بعدا که من خودش شناختم، خواندم، دیدم که در این هیچ چیزی وجود نداره بجز از دروغ، فریب، همین چیزا. مالی باز میپرسم یک بار دیگه، شما نه آزاد اندیشم، شما مسلمان هستید یا که نه؟ نگوید تمام خیلی شما مسلمان نیستید، نه؟ جانم بله. شما مسلمان نیستید. آزاد اندیشی چی معنی دارد آزاد اندیش؟
یعنی به این خرافات باور ندارم. به این خب، خرافاتی که شما من مسیحی خودم هستید؟ خواندم باور ندارم. مسیحی نه خیر، هستید؟ نه من دین ندارم. شما با ندارم. دین ندارید، اتئیست هستید نه؟ اتئیست. شما گفته میتونید همینطور. خب شما چیزی اتئیست که شما بگید. بدین اتئیست خب. میشود، یعنی اتئیسم، خب. یعنی خب یعنی. با گفتی عربا بدین کافر میشود. این جوی تعنکنی یک نیست، لیکن همین گناه است. خب ببینید، شما میگوید که دینی همون طالبان و دینی آیسیس، همون دولت اسلامی چی گفتید؟ اونو دینی حقیقی اسلام است. ببینید طالبان و انا آیسیس این از دولت‌های همین افغانستان و عراق و سوریه خلاصه چیز دارن. سه دولت همین گرفتاری همین، اگر نمیدونم بدبختی گویم همین از ایدئولوژی گویم. خب مالی طالبان در افغانستان، آیسیس در عراق و در سوریه نه. خب یا اگر که گوید که دین حقیقی است، خب شما میگوید که تمام کل دیگر مردم دنیا که دین اسلام رو خلاصا میپذیرد، انا خودش رو مسلمان میگوید. خب بگیریم همین مردم اندونزیا مثلا نه، اندونزیا اونها چی با دینی دروغ یعنی چیز کردستان، دینی بافته پیروی کردستان، اونها چی؟ نه شما اونجا یک چیز مغلطه میکنید. یک موضوع است، یک موضوع بسیار ساده و بسیطه. ببینید من در مقابل اسلام نیست. اسلام حق باور داشته باشه، مسلمان باشه، من در مقابل اون نیستم. اون دولتایی که شما نام گرفتین، اون دولتایی که شما نام گرفتین، این دولت‌ها این دین از دولت جدا است. مثلا ترکیه هم، اندونزیا، مالزیا. کی گفت که دین از دولت جدا؟ نه در اندونزیا دین از دولت جدا نیست. پارلمان ده همه ده مسلمان. اندونزیا نیست. و مالزیا رو میدونم است، ترکیه رو میدونم است. خب من دین از دولت جدا. باز سوال است. یعنی دین دولت اینجا چی معنی دارد؟ ببینید آقا، ببینید برادر، همین باز میگویم. خب شما همین گروهی طالبان انا گروهی آیسیس گفتید دینی حقیقی است. خب قبول کردیم، اما باز سوال است. دینی که مثلا همون اندونزیا، مالزیا، عربستان، تاجیکستان، مردمان آسیا، قوقاز، ترکیه، نیمی افریقا، اونها مثلا پیروی میکنن، این دینی دروغ است یعنی با گپ شما؟ دین اسلامی بافته من با کار ندارم. یعنی چی خیلی کار دارم؟ منظور مثل شریعت برادر شما این شریعت مزخرفه. توقت شما دیده، شما گپای خودتون اشتباه کردید. شما اول گفتید که دین حقیقی اسلام این دین همین طالبان و آیسیس هست. من از همین یک چی کردم چیز میگم خلاصا گفتم که خب این حقیقی به فکر شما حقیقت باشد، یعنی دیگر دینداران حقیقت نیستن، در روی ببخشید کفر چیز هستن. همین است. اکثر کشورهایی که مسلمان هستن اینا چیکار کردن؟ همه نقاط اینا قانون ساختن، قانون مدنی ساختن. او برادر خب ببینید مالش گذاشتیم، جدا کردن، مسلمانا را به حال خودش گذاشتن. خب حقوق توقت کنید در کجای قرآن اومدگی است که دانش من است؟ مثلا شما گفتید که اینها من میکنن. در کجای قرآن اومدگی است که دانش با زن یک مرد من است؟ بگویید، من حاضر همین چک میکنم، من یگان جای نمیدونم. بگویید مرحمت. شاه حکیمی عزیز ببین، خب این در قرآن نیست. این گپ شما درست تمام، ولی اشتباه شماست. زدن زن چی؟ قبول کنید. حق میراث کجا؟ قبول میکنم ولی اینا قبول میکنم. خب ببینید این اشتباه که شما یک اشتباه کردید. شما بر نام یک کس نه، با نام میلیون ها نفران حتی میلیارد ها اشتباه بزرگ کردید. فهمیدید؟ یعنی شما آنها رو یک چگم روحی ندرست کتی میروند کو اشتباه کار خلاصا نامیدید. خب مالش سنگزنی در کجای قرآن اومدگی است؟ با من گویید سنگزنی در کجای قرآن؟ زدن زن چی؟ زدن زن نیست قرآن. در کجای قرآن اومدگی است سنگزنی؟ شما سنگزنی را گفتید نه؟ خب خیلی ما باید ایره رفرانس بگیرم. در قرآن ما الان پیشم نیست. در قرآن چه ما میدونم هست های اویدی چیزانی
сан кати не ҳамин чӯб кати мезананд ку 100 бор аст ҳама қаст 100 бор аст ба او фикрам شلاق منظورش ҳамун шалоқ شلاق бале است ҳамун منظورش. шалоқ ба ها. фикрам ҳаст аммо یعنی сангзанӣ شما سعی کن زدن زن اصلا هم خود زدن زن هم هست бибинед شلاق هم هست бибинед حق میراث هم هست бибинед و як کار дақиқа زن گرفتن هم هست як дақиқа тоқат кунед ҳамин ҷинояткори имрӯза масалан дар амрико гирем ҳаққи он чист ҷинояткор ба одаме خود جنایت محکمه میشه به زندان فرستاده میشه зиндон мешавад як хелоша бо одамое ҳастанд ки 10 сол 100 сол 200 сол 300 сол зиндон мекунад бо одамое ҳаст ки ба қатл мерасонанд шуна дар ҳамон амрико яъне ҳар як штат дорад стейт дорад яъне ҳар як вилоисволӣ дорад ки қонуни худро дорад дар масалан бибинед дар ҳамон индонезия ки малайзия агар иштибоҳ накунам ҳукми қатлам дар онҷо мумкин бошад дар хитоям ҳукми қатл аст дар беларусиям ба фикрам бале ҳукми қатл аст дар бисёр давлатҳое ки масалан ҷинояткорои вазнин ҳаст ба ҳукми қатл гирифтор мешаванд хуб ба ин чӣ мегӯед шумо чӣ хелохи ҳукми қатл ба ҷинояткор дар ҳамон эронам як ҳукме омадагӣ аст ки масалан як аз ҷинояткори сахт буд хуб ҷавобгарӣ да кашида шавад агар ки ия роҳша нагирӣ дигаронам пайравӣ ҳамин мешаванд хуб боз чиз мо намегӯем ки кӣ гуфт ки масалан шумо бидед шумо мегӯед ки ҳамон исис толибон беҳтарин ислом доранд ман масалан мегӯм не онҳо беҳтарин ислом надоранд намегӯм он ба ғайр аз ҳамин як ифротгарӣ чизе надоранд ба фикри ман аст ба фикри бисёри мардум аст ҳатто ҳамин ҳадисҳои пайғамбар агар иштибоҳ накунам мегӯяд ки пайғамбар дар пайи бисёри одамо шавед бисёри мардуми дини ман дини яъне ислом ба роҳи нодуруст намераванд одамое ки ба ҳамин гурӯҳҳои кӯчик ҷамъ мешаванд онҳо иштибоҳ коркунандагон ҳастанд на онҳое ки дар пайи кулли мардуми ислом ҳастанд хуб ихе гирем имрӯз бисёри мардум албатта ки иштибоҳ намекунад боз гуфтам ҳамин афғонистон сурия ироқ ҳаст ки шумо гуфтед ки дар афғонистон толибону дар сурия ва ироқ ҳамон исис буд ки ирӯз исис ҳам ба фикрам намедонам кам мондагианд аммо ҳамин се давлат аст аммо дар дунё зиёда аз 100 давлати исломӣ ҳаст яъне давлатҳое ки дар он ҷо мусалмонон зиёд ҳастанд хуб ихем мумкин нест ки гӯем ки ҳеҷ дуруст аст ҳеҷ дуруст нест хуб чӣ хе набошад марҳамат тоҷикистон биёед тоҷикистони мо озод аст дин надоред дин бедин бошед чизе ки бошед марҳамат мушкиле нест ман бар зидди бедино коре надорам ба диндору коре надорам ҳама озод аст ҳама чихе мегӯянд ба ҷавобгарӣ худаш кашида мешавад худо хоҳад саволпурсӣ мекунад хуб нахоҳад боз саволпурсӣ намекунад ба худованди худон ё ки бехудои худон кори худон дигар бародар фаҳмидед رحمت کلان تشکر زیاد رحمت کلان این چی وقت قانون چنج میشه تو تاجیکستان که بیایم به خاطر که حال ما اگه اونجا بیایم تاجیکستان چیز میشه چی هست این ما دعوتنامه کار داریم همین 4-5 سال پیش ازبکستان قانون تغییر داد با کسایی که پاسپورت اروپایی داره کانادا امریکا میتونه 3 ماه بیای اینجا 3 ماه بگذارن پس بره هیچ ضرورت به ویزه نیست این قانون خدا کنه که در تاجیکستان تغییر کنه خب به زودیا تغییر کنه که ما آزادانه آماده بتونیم خدا خواه بردار خدا خواه اگه ما قانونگذار نیستیم خدا خواه همون کسی که قانونگذار است همون است دیگه در پای سوال ها بردار خب مکتوب نویسید به حکومت جمهوری تاجیکستان نویسید گویا که من یک شهروندی آزادی خلاص همین دولت هستم و میخوام یک زیارت کنم تاجیکستان خیلی دوست دارم تا ممکن یگان به قانونم قبولتون کنم خیلی چی هم میشه خلاص فهمیدید رحمت کلان ممنون و سلامت باشین خیلی سپاسگزارم که مرا بالا آوردید زنده باشید مشکل نیست روز و شب خوش داشته باشید زنده باشید وطن دوست همون عکس تا ایواز که مرحمت بیو تو حال ایواز نکردی من نمیبینم که در جا ایواز کردگی تو حال همون عکس دست برادر ایواز نکرده است امروزا موضوع ما دیگه موضوع بود لیکن با همین میدونن اویدی افغانستان سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر موضوعتون چیه؟ همون نوستگی نیسته همون موضوع ما در که افیر میدونی موضوع شنخوندی؟
مقصد ما دو سخن کردیم ولی همینجا نوشته هستن که مقصد افغانستان دولت مثال خیلی چی است مثال ای دین مثال زندگی نمیکنن نمیمونه زنکو را خوندن اسروسه ای گپا مثال ایرو شریعت ده اوجا برای که زنکو چی دینیایی را بخونن دموکراتی را بخونن ایروی دین درست نیست خبر در فهمیده است در اوجا مدرسه ها هست خب مدرسه های دینی است و یا برای دین مثال زندگی میکنن و یا اسلامی هستن مسلمان تاجیکستان دولت دموکراتی است دینی نیست کسی میگه که تاجیکستان ولی دولت اسلامی است این خطا است تاجیکستان دولت اسلامی نیست دموکراتی است و مثال برای اون مثال که وقتی که ما از دین خیلی دور رفتیم بعد نمیفهمیم ده مثال شریعت برای اون افغانستان کسی میگه برای خطا میکنه افغانستان خب حرکت کرده است که مثال با دین زندگی کنه бародар бибинед шумо гуфтед ки дар дини ислом зан набояд хонад ин шариат аст не ҳамин гап شریعت میخونن دکتری را میخونن مثال معلمی را میخونن مثال می قانون دموکراتی را نمیخونن فهمو هم دموکراتی ممنون است اوجا ممنوع است یعنی یکمش демократия чӣ маъно дорад демократия куфр аст یا مثلا فهمونم دموکراتی را در دو سخن دموکراتی مقصد دموکراتی آزادی سخن آزادی ویبر میگن آزادی یعنی مقصد فرزندی همین یک فرزند یک آدم مثال میتونه جنس عوض کند خب خونه میایم میگه پدر جون من جنس ما عوض کردم مثال بچه بدم دخترش کردم خدمت و پدرش میگه که بچه میگه ما خیلی کارو نمیکردیم چی بکردی او بچهش میگرده میگه که اوتاجون ببخش نه که ما در دولت آزادییم اروپا هم خیلی ده مثال وقتی که بچه تا گاو زدی مثال زدیشه ملیچو را میتونه حقوق داره فرود کنه بچهش حقی پدری را ای فرزندش مثال آزاد چی کنه ردیت است که پراو میگه ریشت میکنه خب این کفر است پس این کفر است یعنی دموکراسی یعنی کنیشنا مثال فرزندی تو جنس عوض میکنه بچه دختر میکنه چه درسته یا میتونه معقوله برادر همین کفر چی معنی دارد میدونه کفر نیوریا با توجیکی چی میشود بدین از دین برآمدن یعنی بدینی خب کفر نیوریا خب خلاصه همه دولت‌هایی که دموکراتی امروز هستن همش خلاصه دولت‌های کفر هستن کفر است درست даже یعنی کوشک ما یک خریستیان خدیگاه زدم خریستیانی که مثال با همون با بیبل زندگی میکنه میگه ما دموکراتی را قبول نمیکنیم даже خریستیانی که ما و مسلمان بدین حساب میکنیم خب دین اسلام برادر دین اسلام دینی آزادی است یا که نه دینی آزادی مقصد قانون دارد قانون است در دین شریعت است ای شریعت نمیبروی همین دینی آزادی هست یا که نه دینی اسلام آزادی با کدوم معنی یعنی مقصد همین قانون الله هست خب قانون قرآن زکانی ترا میگم کنستیتوسیای اسلام قرآن است یعنی با قرآن زندگی کردن فهمو تمام شما از تاجیکستان برادر است کجاست شما да بله تاجیکستان در تاجیکستان زندگی میکنی نه در تاجیکستان نیستم من تاجیکستانم شما از کفرستان هستید یعنی اگر که گوید که تاجیکستان دولت دموکراتی باشد دولت دموکراتی دولت کفر باشد یعنی شما از تاجیکستان کفرستان هستید دولت مثال با همین کار قطعی آمدگی میرم خب برمیگردید تاجیکستان نه سعودی برمیگردم تاجیکستان برنمیگردم خب تشکر زیاد برادر که از من کتی شما با بحث کنم باید ما بحث نکنم نه بحث نه مقصد این حقیقت داره مثال آدمی که دین میخونه کمتر ایروی قرآن از ما قسیون گاو زنم نواقض الاسلام میدونی چیه امیری روش اسلام نواقض الاسلام مثال قانونایی که مثال از دین میبراند انسان خب مثال در قرآن اومده که کسی که مثال دین اسلام شریعت اسلام یگان دین دیگر ای زکان شریعت بالاتر میدونه اتوماتیکی
куфрай. خب مالی تو زکون دموکرات درست من فهمیدم. میگی خوبی شریعته. خب ببینید اگر که مثلا من از گویم که من مسلمان نمیخوام باشم حکم شما چیز به همه گونه آدم ها مثلا مسلمان همه چی خیلی که خیلی که مرد مرتد میگن این خیلی سونا میگن مرتد مثال مسلمان بدو ای دین گشت مرتد میگن صحابه گوش کن صحابه مثال دین عمود بدن ده می مرتد و کسی که مثال جنگ میکنه با دین و یا خیلی جنگ میکنی خب مرتد اگر وای مرتد چید با دین کار نداشت با دین مثال زوری نکرد و رها میکنی زندگی کردن گیره دیگه باید دت کار دور نشه اینمی آدمی که هز درآمد اینمی آدمی که هز پیش از شما درآمد گفت که من خلاصا از دین اسلام بیرون شدگی هستم ما در دین اسلام بودم او را خلاصا مرتد میگنه او را دیگه کار دور نمیشه نه یگان کارش نداریم برادر جان 8 میلیارد انسان است در همین پلنت گردن دنیا همه شما نمیتونیم با دین بیاریم برای ما الله داخل میگه که لا اکراه فی الدین دین مجبوری نیست بعد درس دامید آیات میگه که امی حقیقت از لوش ای دروغ مثال روشن شدگی حقیقت است امی اسلام ای دیگه مجبور کردن نمیتونید یا آدم که دین داد بین بیو خب شما خوندگی هست در گون مدرسه دینی اسلامی خوندگی هستید بله در کجا کدام مدرسه نه ای پیش یک بار یک اولی می توجیکی در توجیکستان درس گرفتگیم ده مثلا کدام علیم باشد برادر وای راست دیگه بگو من دوره 2005 سال بود و ایشون در قید حیات نیست ده 2005 خلاصه 10 سال پیش 10 سال 15 سال پیش ده خب 10 سال پیش شما اینقدر علم زیاد جمع کردید و ببینید من نفهمیدم همین دختر حق مکتب رفتن دارد یا که نه دختر کدام مکتب برادر مکتب عادی مقصد مطرح فهمیدم مقصد مکتب دینی نه مکتب دینی نه مکتب دموکراتی نیست برادری کلمه درست نیست مکتب چه مکتب دموکراتی میشه مکتبی هست که در اونجا هر گونه علم را میآموزن این همین گونه مکتبی که در تاجیکستان مکتب درسته میخونن مکتب میونه میخونن درسته چی به درست نیست خب چیزی که در افغانستان مثلا نمیمونن دخترها روان دانشگاه خونن این درست است که امی گپ حقیقت به فکرم نداره ما چند قصد که دیگه میزنم افغانو خطی میگه خط نداره مقصد امی گوش کده افغانو امریکا بود مکتب امریکانسکی بود بگیم هم دموکرات خشونت امجا چی میکده انا ویو برومدن امین دا وقت در کورایده مقصد تو برومدن ویولا مکتبای خشونه میسوزن مدرسه را میسوزن دیگه در سر میشوه یگون کس پروتیف نیست اما که گنرال یا تاسته مومین همو را میگه که ما این قانون میبروریم ولی به نزدیکی هیچ که حق نداره که یک کس منک نه خب بسیار برادر جان خودت میدونی چی جنگ چی معنی داره خرابی بسیار ایده چون آدمو دموکراتی همو که امریکا جاری کردنی بود و یا سر کردن اوجا بازی پرستانوف که دولت حکومت رفتیسته 40 میلیون اهالی داره کلون دولت خب ببینید شما چی فکر دارید همین پیش از شما یک مرد درآمده گفت که همین دینی که طالبان دارن انا دینی که همون دولت اسلامی دارن مثلا در افغانستان در عراق و سوریه دینی حقیقی اسلام است دیگر اسلامی درست نیست شما چی فکر دارید همی یا نفهمیدم یا برادر همین پیش از شما یک بچه درآمد میگوید که دین طالبانی که همین اومدگان دین اسلام شوند و دینی همون دولت اسلامی مثلا در سوریه و عراق چی بچه‌ها میگن این دینی حقیقی دین اسلام است انا دیگر دین این طالبان درست میگن شما چی فکر دارید راست میگه برادر مثال سوریه و افغانستان مثال کمتر چی کردنه که ما وای را مسلمان حساب میکنیم مسلمان همه سوریه را دولت سوریه را ما مسلمان حساب میکنیم خب بعد همه کدومی که مثال کسی میگه کفر نداره برادر کفر کلو نداره مثال همه پرایویت میگن همه سردار همه پرزیدنت های دو حکومت کسی مثال همه سعودی عربیه پروتیف مسلمان جنگ کرد این اتوماتیکی باز ما را میگن که تو افراطگری هستی ما قرآن تو
گفتستم آدم‌ها چیزی که در قرآن نوشته که و من افراطگر شده باشم در پیش الله من مثال پراوینی باشم در پیش مردم من نمیفهمم که پراوینی باشم مثال افراطگر مرا بگنم نه که سعودی عربی سلمان امو سلمان برای ما غزه یاردم نکرد داج تا حتی با اسرائیل یاردم کرد پروتیف زیدی غزه خب ما چیکار وای باید نمیتونم کنی؟ مسلمان گفتم خب چیکار باید وای ما کنی هیچ کردی؟ کار نمیکنی وای هیچ کار نمیکنی دیگه وای چیکار کده میتونی شه هیچ کار کده نمیتونی ما یه آدم عادی ما همین یه زندگی ما پیش میبریم با وای ما چیکار کده میتونیم هیچی خب فهمیدین خب رحمت وای کلام چون علم دارن مال برادر الان گابون زنده و سربلند باشید. خب کو به این برادر خودش یک تا جواب چند همه یک تا درآمده هستند کو هیچی منو دارم. سلام علیکم برادر، خوبی؟ سوزی تینجی صحت سلامتی؟ نمی حسن و درآمده بود یا بار دیگه خوب درو یکو گپ شک گوید به طاقت است. سلام علیکم. خوبی سوزی برادر؟ مرحمت گپ زن. تین سوز گیتار میزنی چی روز؟ آوازم آمستده است. سوز درست است. گیتاره خیلی هنر نداریم. خب تین سوز бардам ба қувват диди бародаро медроянд ҳамин оиди дин бисёр сухан гуфтаистанд. албатта ки мавзӯи мо дигар аст аммо медроянд охи хоб ман гӯш мекунам چی موضوعه دیگه؟ абача на ҳамин охи ман чӣ ба мавзӯя навистам? мавзӯ кай ки медори мавзӯ болош ба навистагай кунам мавзӯ کنه که جون است کی؟ ҳамин кай ки пеш аз дар омадан масалан болои ҳамун чӣ навистагай بخشش تا хуб мушкиле нест. И бародар чӣ фикри ақида дороиди гапи хабарои бародар чӣ гуфтанӣ будӣ? چی گفت؟ که نباید رو اومدو. бародар хуб ту поён фурӯ кай ки чиз мекунӣ баъд медурӣ майли бародар. سلام علیکم از هامبورگ. зинда бошед. И як бародари хеле аҷоиб аст, хеле дутурои нағз мезанад. яке мирали? бале салом алейкум. ман гуфтум ин мирали гап задеста. И ҳасанов барои чӣ дуромади деки бача? با گفتم یک قطعتان گاو تنه بسیاری بعد چطور برومد ҳасанов لبای خب اویدی چی گپ زدنی بودی؟ بیا گپ زنی. نه پس سلام علیکم گفتم چی تیما رفته است اینترس نبود. همه تема چی میشه با توجیکی؟ تو چی دقت تема کردی؟ تو تема چی؟ تема موضوع میشه. دیدید چرا ما همه کلمه توجیکی استفاده نمی بریم بردار؟ چرا همین کلمه 100% گرم نیست اکای غالب جون ممکن که دامین چی بگم؟ آخه در تاجیکستان هم خیلی گپ میزنن. نه در تاجیکستان یک خیلی نفران همین گونه حرف میزنند. چرا برادر ما همین 3-4 تا ویدیو اخیرم اویدی همین زبان است چون که اخی نه خیلی هم نمیشود اخی برادر که ما همین زبان خود رو پایمال کنیم. میشه پروسا فقط تاجیکی میخونم بعد میشه ممکن. خب برادر دیدید باید که از زبان خود حمایت کنیم. اول باید چی منحلش کند؟ نه نوشتنی مورا به نوشتن اگر که حوض ایواز کنن بعد دیگه میبینه که کلی تاجیکستان نه گفتن نه بگفتن майда میشوده майда انشالله. خب شما travel sport شما چی گونه travelerید و چی گونه سپورت مشغولید برادر؟ سپورت MMA بعد کم گوشتین بججه را میکنه مثلا نه بججش چی است برادر؟ برازیلیان جوجیتسو بججه بعد چی؟ خیلی کن MMA پروفسیونال نیستم ولی حالی پروفسیونال نیست. تریول چی منو دارد؟ سایروگاش مثلا سیوها کو با کو چی مخواه چی میگن؟ هایکینگ طبیعت هایکینگ بله بهترین زنده باشد. پورم ایب کرده گشته سه مکو زنده باشد زنده باشد گپ عروسی شکر اکای ما خوب گپ زن کن. اکای شما این برادرم گفتی گپو کمی
بچه اولر شنیده که کوچگی بچه کوچگی آه. لحجهش هم خیلی این اکادا نمیفره وقتی که در بین گپا چیکار میزنی. نه من گپ نه ما بیبی زادانه گپ زنیم بیبی یک تمام چیز کار است да نداره. бародар мушкиле нест гап занӣ ман ягон чи фораму нофорам не ман кӯшиш кардосе ман худам забони тоҷикиянам қадар хуб медонам бибин ки ман бисёр калимаҳои ҳастааст ки ҳамин калимаҳои русиям истифода мебарам як аз сабабе ки хоб мо аз русӣ ё ки аз англисӣ ягон калимаҳое гирифтагӣ ҳастем мушкиле нест ягон чизе нест аммо ман даъват мекунам ва кӯшиш мекунам ки мардуми мо ба забони тозаи худ яъне баргарданд истифода набаранд ҳозир имрӯз мавзӯи ман як мавзӯе буд ҳозир ман ҳозир як чиям мемонам гӯш ки и чӣ мега и зан ман имрӯз гуфтам Таджикистан же самая некоррумпированная страна. Атомские ученые, да, вот эти вот, которые там все это... ози Медицинская психиатрия должна взять это на какой-то ҳозир би чӣ особый мега учет. и чӣ мега То, что они делали, да? Ну, они не хирургическим путем удаляли вне больниц все, что выступает, глаза, уши, нос, гениталии, ну вообще все. Им очень хотелось посмотреть, что находится в голове у русских, поэтому использовали сверла. Да. Еще им нравилось в банях варить. А еще им нравилось связывать и бросать ҳозир агар ки гениталии, ну вообще ҳозир особый учет. Савод. Понимаете? Причем австрийский художник ҳозир получает пенсию. Она там вечера устраивает поэтические. Кто туда ходит? и видеои дароз аст и охи дароз аст и муслим мега аз сараш бимон и видеои дароз аст мегӯяд ки дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон ҳамин зиёда аз чанд ҳазор руса қабида кишта яъне пӯстошона канда ғарқ карда оташ зада ҳар гуна ҳамин геноцид кардагӣ ҳастанд ки ҳақиқате надорад фаҳмидӣ ва як бадбахте ҳаст ки нами дурӯғи чиёшкати дар саҳифаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад дигар одамо бовар мекунанд мавзӯи ман оиди нами буд ки чаро нами блогерони мо блогерони забондароз гӯем ё ки блогерони машҳури мо ё ки ягон намояндаи тоҷикистон гӯем чаро ҳимоя намекунанд аз ҳамин ватани худ тавассути ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ ман чанд бор оиди видеонавор карда будам оиди ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон аммо ки видеонавор мекунӣ тоҷикои мо медуранд ту нацисти наки мо ҳама мусалмонем ту чӣ гуфтасти ту вай кардасти и кардасти бояд гуфти худ таърихи тоҷик худшона бояд бодона ки паҳнам хеле хуб неста баъд ман гуфтам ки хуб ман хомӯш мешавам ку бинем ку чӣ гап хабар аст хуб инами зан як чандта видеонавор дорад мегӯяд ки дар русия парчами тоҷикистона дар ҳамин биноҳои бузурги русия дар ҳар шаҳрҳо боло карданд аз сабаби рӯзи истиқлолият мегӯяд ки чаро иёро баланд кардистанд ё бар зидди мо буданд и тоҷико моро русура мекиштанд вай мекарданд баъд ман гуфтам ки охи хелам нест аст чаро ин қадар дурӯғ мегӯяд чаро мо ҳимоя намекунем чаро мо як дурӯғи чи аст ки як ҷанги байни халқӣ яъне шурӯъ додастааст чаро блогерони мо хомӯш ҳастанд ва чаро блогерони мо ки гап мезананд сағрачо брайшко ку иҷа биёнда ку ҳамин тема чӣ тема кардеста ҳамин худат тупарили натуридаe бача фаҳмидӣ охи ки моро ин қадар забони моро таҷовуз мекунад ин қадар бибинед ҳамун русия на рӯи тоҷика на рӯи узбака на рӯи қазоқу қирғизи дигар миллатҳо тамоми кулли нерус ки чӣ мегӯн ғайри руса пас мезананд чаро мо як ҳамин и дарди сар на танҳо дар тоҷикистон аз ин узбекистону қирғизистону бинед бахшиш ака гафта мебурам ман дар иҷа чандта урусҳоро медорам дар олмон ва як рӯз пеш аз чӣ рафтан номаш чӣ буд пеш аз кӯ рафтан тарафи австрия баъд чӣ як урусро дидум ба ҳам хел шинос шудем баъд агар не дар ҳамҷо таваллуд шудага и ба фикрам дар ҳамин мағзшона ҳамхела ки дигар миллатҳо шум мебинанд ба ҳамин сар кард бад кардани олмониҳоро охир ман гуфтам таҷа таваллуд шудӣ масалан калон шудагӣ агар не гуфтам брат чӣ давлати худат мега ки
میشلینه چی میشه هم تفکری ما دیگه خیلی میگه او میگه که من دایجا کلان شدم ما اگر گفتم چی با گندگی میکنی یوره دایجا کلان شدی مثلا چه میکنی بس حرکت شما با خوبی را نیستین روسی دایجا کلان شدگی مثلا تولسی دفهمیده بله بله همین اکای غالبجان بود رو التماس همین اکای غالبجان ما همین ادامو کتی دوست میدونم یک هم صحبت شام من نرسه اود باختای تو چی کی ای کی جوی دگی جوی کوریت چی و خی بود رو گاب زنیم همین ادامو اینا غالب شو مرحمت درو گاب زنیم برادر التماس اگر دوری قد سخن زبانو دراز باشد قد عقل داشته باشی میفهمی عبدال چه عبدالغفور ما کتی کسی گاب زدم دایجا کتی کسی که خلاصا از دین بیرون است خاص سوال کردم شاید سوال کردم سوال چیز سوال یگون چیزی بد است نه ما میخوام سوال کنم سوال میدونه این بدبخت تو چی قدر وای سوال دادستی که وای از کجای تو چی کار داری میگه سرش دفش که میگه خلاصا نه ما میخوام که بفهمم چی گناه اون آدم فکر میکنه و چرا این سبب چی سبب شد که این به همین روی همین گناه فکر اومدگی هستی برای ما یک شفاور است فهمیدین و این همین ویدیو نوار این همین زن باور که بسیار گپای بد میزند البته که اویدی آذربایجان اویدی ازبکستان اویدی قرقیز و دیگر گپای میزنند اما ما البته قرقیز و ازبک نیستیم ما باید از خود حمایت کنیم انا همین گفتم من چرا در تاجیکستان امروزه خود چه گفتی مردمی ما هستند با زبان روسی بسیار گپ میزنند انا شلون تاجیکی گپ میزنن یعنی شربی هم چی گفتم که چه انا دیدی ما همین بابام باور که گپ میزدن من نمیدونم که یگون کلمه روسیه استفاده میبردن هست تنوخی نفرای امروزه که چی بلاتنوی میگوین کو یعنی بچهای امروزه که ما روسی گپ زنم من بلاتنوی ما مشهورم ما زورم اگر بلاتنوی بشه انگلیسی را یاد گیرن اینا همین گو بله انگلیسی اینا همه آسان زبان دیدی بردار این همین است دیگه خب مشکل نیست تشکر زیاد اون گپ داشته باشی گپ تبزا بردار گپ تنها داشته باشی یک بردار دیگه آنگه است کو بینیم کو چی میگوید شما در آلمان نه؟ آلمان داریم حالا میرم نصیب آلمان میرم دوسلدورف گفتن همونجا در آشخانه تاجیکی هست میرم یک انشاءالله من اوجای من پرابلم ما در همبورگر بله میرم انشالله نه همبورگر نه همبورگر برگر میشه بله میرم انشالله خدا نصیب کرده باشه میرویم اینا همه کسی که بود دعوت کردم خب برادر گرامی با اجازت شما برادر حسنов اوکی پیس تشکر نه همینجا باشه مشکلی نیست اینجا 3 نفر دیگه درآمده هستند دامجم سلام علیکم واه خب ما اینجا خاموش کنم سلام وقت بخیر و علیکم السلام مرحمت برادر خوبین صحت سلامتین چی گپ خبر چی جنگ دعوا والا خبری نیست دیگه سلامته چه خبر طرفای خودت جور هستی زنده باشید برادر همینجا هم بابای چیزی گفتی پایینی صدا زد پایین مایی که دیگه بود صدا زد خب مشکل نیست بردار افغانستانی چی گپ خبر است کو اول بیو کتی خودت گپ زنیم کو گپ ز برادر خوبی تینجی چی نیت داری گپ زدن خبری نیست دیگه درآمده یگان سلامتی یا که گوش کردن خبری نیست دیگه اومدم همیچوری دیدم اکای غالب شو بدرو گپ زنیم چرا نمیدروی همین اکای غالب شو چرا نمیدروم ما شکر خدا تشکر زیاد جان جور همه بخیر برادر شکر خدا زندگی خوب یگان مشکلی نداریم برادر همین فقط سلامتی باز سلامتی برادر مشکلی نیست زنده باشید تشکر برادر بیشترم اومدم با یکی اومدم همینجوری بحث داشتی بحث میکردید
خب بالای هست لایف خودم مگه چند دفعه بار رفتم. هیچ گپ نه هست خیلی یک همین میدونن بچه که چون یک هم صحبت میشیم بحث میکنیم. خب همین است که در آدمگری سر به سر اونا نذار، اونا کسی شیر میگه، اونا علکی میگه، سر به سر اونا نذار. خب درست است گپ شما معقول است برادر. خب سر به سر هم نمیشیم لیکن ما یک چیگم حرکت میکنیم که یک بشناسیم، یک بفهمیم با کی هستیم، با کی هم صحبت میکنیم، با کی هم سویاگری میکنیم. فهمیدی برادر؟ یک اطلاعات برای ما هست، برای پیش بینی ممکن باشد. فهمیدی برادر؟ باید که دونی چگونه دوست و این پشتون، خب هر خیلی ملت هست. پشتون، ازبکی، هزاره، این کسکش های اینا یک بعدشان میاد. آرام باش اب بچه این خیلی گپای نزن التماس برادر. مشکلی نیست. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید برادر. همیشه از هویت خود، از ملت خود، از زبان خود فخر کنید، حمایت کنید. باشید برادر. اکای رحمان علی سلام علیکم. مرحمت اکای رحمان علی. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب اینتلیجنس سلامتین؟ یا الله شما خوب هستین؟ تینچ هستید؟ تینچ هستیم، نقص هستیم. شما تینچ هستید، نقص هستید. و شما اکجو؟ شما ارمتنی؟ شما اینگی بفکرم. نه کجاگی شما؟ حسارنده. حساری. ما حسار هم خشت برو هستن. نقص تینج بردن به قوت. شکرانه الله. بسیار موضوعهای خوب هست مسئله صحبت شما. زنده باشید برادر. زنده. موضوع ما دیگه بود اما خب این همی زفروس اتمینیون. مقصد درباره صحبت زبان ها بله در بین جاری میکنند. اصطلاح زبانی روسی دیگر زبان ها را آمیخته میکنند. نظر شما در چی همین سببش؟ به سعودی ببینید که شما اگر که شما که سعودی مثلا سعود نداشته باشد، یعنی در دانشگاه یا که دانشجو در مکتب مثلا تعلیمی پورا نگرفتید، مثلا شما همون کتاب نخوندید، برای که از صفر 1 تا صفر 11 شما کتاب میخونید، ادبیات کلاسیکی تاجیکی میخونید، شما البته که با زبان تاجیکی حرف میزنید. فهمیدید؟ و شما اهمیت نمیدید. مثلا بهای همون 3 و 2 چرا میگیره؟ برای که شما خوب نمیخونید. و که شما در سیر کوچه مثلا با هم وطنان، هم دیاران هم صحبت میشوید، از سبب که همین چیز کلمه ها در مغز سر کم هستند، کلمه ها شما مجبورید که دیگر کلمه های استفاده برید، یعنی کلمه هایی که از کجا شنویدگی هستید، فهمیدگی هستید. فهمیدید؟ اما ممکن است که با شما همون کلمه های تاجیکی خود رو دانید اما استفاده نمیبرید، برای که خب همون دوست و رفیقه های شما گرد اطراف شما همون کلمه های گویم انگلیسی یا که روسی استفاده میبرند، میکس میکنند. فهمیدید؟ این هم یک اخی اینا به فکر من نزدیک به سعودی است. فهمیدید؟ اخی آدمی که سواد داشته باشد در صفحه اجتماعی تماشا کنید، همون سواد مثلا یوتیوب تماشا کنید، یک کتابخوان هست یوتیوب، کلی همه کلماش با زبان تاجیکی است. یعنی ممکن که 1 تا 2 تا ماکسیموم همین 1 تا 2 تا کلمه بیرون از تاجیکی استفاده برد، دیگه همش تاجیکی است. منم در همین فکر بودم که سبب اساسی اولین این به سعودی خودی شخصیت می باشد. خب همین است. بعدیم از اطراف، بله، از محیط اطرافی شخصی اونگو که بسیار محیط هم ضررش به همون شخصیت میرسد. همین است وضع خرابی امروز برادر. خب مشکل نیست. چه گپ خبر شما از کجا هستید؟ نگران باشد. بسیار موضوعی که در آینده باشد در ما حصار. خب نه این حال در حصار قرار داره.
بله بله اوه خب نه هوا من خوب است. بسیار اه. شکرانه اولادی صاحب نامه شما رو تماشا میکنم. در یک باره که صحبت شد یاردم خود شما به یک تاجیکستانی یا ضررش تا کجا رسید. بسیار من هم در فکر شدم که نخواد برای دستگیری در چنین عذابات گرفتار شوید. برای شفیار بله یک شخص رفته برای ماشینگیری گفته خب خدمت کرده شما بله در آخر دیگه چی شد. من این صحبت های گوش کرده بسیار در فکر شده زیغ شدم. خب جوان مردی تا کجا رفته، مردگری تا کجا برای منفعت خود یک شخص عذاب دیگر کس در نظر نمیتابد. بله درست. در کلام شخصیت مردی خب هستن هم خیلی آدما افسوس که در بین تمامی ملت ها هستن و خب چی باید کرد؟ حرکت کنیم که آگاه کنیم که این گناهکارها نکنیم دیگه. تمام است دیگه. از دست ما هر گپ کار نمیاد. فهمیدید؟ ای برادر همون حصار در تمام بگو که خیلی آشپزخانه بهترین هستی همین آشی خوری که همین گوشت جون باد هست. من میگم همین تاجیکستان رو هم یک همین گرد اطراف دور زنم همین توب خورم چهر زنم یعنی هست تمامی وقتی که آمدنی باشه هستن خوراک های بمزه، آش های بمزه، طبقه های بریان. ای طبقه خوری نگو که من در همه جا از طبقه خوری همین مرغ کو روی دیدن ندارم. من در اونجا بود بسیار طعام های خوب هست. بله من همه جا خودش یک ویدیوهای تماشا میکنم از همون طعام های ملی تاجیکی باور که همین آبی دهنم میرود میگم ای خدا میگم که من تاجیکستان میرم برای که اینجا همین طبقه گفتی همین مرغ من بسیار میخرم که مرغ همین کمی حلال است. گوشتی گوو هم هست لیکن دور دارن دیگه مغزو هستن و گوشتی گوو تیار کردن پختنش نمیفورم. همین مرغ تیارش میخرم اما از همین طبقه خوری دلم گرفت از بارک برادر. از همین سبب گفتم که اوه کاش من تاجیکستان میرم شفالی همین جا من میرم میوجات هم میخرم شفتالو اولو دیگر چی مزه بسیاری چقدر خنک است مزه خوب ندارن یعنی از دیگه دعوت ها میبرن خو میبرن که تو که در نمیره باید پزد. بله در آفتاب و ناز پختگی نه. ای میوه هایی که در حصار هست ای چیزهایی که خوراک ها هست بسیار طعم خوب دارد. خوب زنده باشید برادر. تشکر زیاد. رحمت خدا نگهبان باشد. بسیار در سر شما فکرهای عقیده‌های خوب پیدا شود در تاجیکستان چی پیشروی دیدن میخواهید در آن نقشه‌های بهترین باشد. بگذار جامعه ما جامعه پیشرفته شود. جوانای سالم دستگیری در همدیگر این رو من خواهانم در جامعه امروزه. زنده باشید هستن جوانای بسیار عقیده ها نیمکالا خامتر من شخصیت هایی که بسیار مفکورهاشون با قوتر هست. من پرستش میکنم و گوش میکنم هر یک شاخه و نهاده سخنش رو که از آن لذت بره. علمو سوال یکوبی بود که قطعی اون شخصیت صحبت کرده بگذار خطا یا چی هست باید گوش کردن نکن. پره هست نیمکالا هست. بله این که کس که گوش میکنه جواب نده نه گوش کردن نکن. در کارش گرفتن در کار نه در کارش نه. بله سرازه پایمال کردن این است.
تشکر زیاد برادر رحمان علی. زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید. ممکن فکرهای من خطا باشه، ممکن در پیش کسی دیگر. نه که هر یک از فکر عقیده گوناگون دارد، یگان فکری خطا نیست. هر یک از فکر عقیده گوناگون دارد، یگان مشکلی نیست. این فکر شخصی من. تشکر زیاد برادر. خدا تشکر. نگهبان باشه. باشد Спасибо, что согласились. رحمت خدا. باشد برادر. من حاضر رحمت. یک تا موسیقی حسوری مونیم. رحمت. یگان موسیقی حسوری گوید مونیم. یک موسیقی حسوری. سبحان سعید. یگان شعر نغز که چخگم همین روزا باشد. یگان توجیدی نعیمов. توجیدی رحیموف. بله بله رحیموف. چی شعرش؟ همه شعراش دلچسب است. گیره مادر من اگر یابم جوانی دوباره توجید دل را حوث دیدن یا خوب گپ نیست. یابم اگر جوان. یافتم حوزی همه میمونم. بله. خب تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. من اینه نمیدونم کی است اما این حسوریو لحجهشون خیلی با ما نزدیک است. با عینگی رو باور کنین. بله بله. ساعت فکر ما عینگی رو کم دیگه خیلی میزنیم اما این هم نزدیک است. خیلی نزدیک است باور کنین. ما عینگی بله. کوی شبانم کو وای 2 سال پیش بوده است. خب برادر رحمان علی تشکر زیاد برادر. زنده و سربلند باشید. دخترکی حساری زلفی درات داری. کم ترک آوازش باید بلند باشد. آوازش پست است. خانم گلی حساری زلفی دراز داری در اون چشمانی کبود دنیایی راز داری. ارمتان دههای موس بردار در عینی چشمانی کبود دنیایی راز داری. بهترین رفتم قلعه سار تو که بینم روی یار. رفتم قلعه سار تو که بینم روی یار. روی سیما پینا کرده با روی مالی شالدار. روی سیما پینا
بهترین است باور کنید. بهترین از این من یکتا شعری زرافشانی این کی زرافشانی کو زرافشانی ببینیم چقدر است نه هنه شهری ما با نزدیک گفتم بودم خا من از رومتان ما پنجیکین په خشته بردن سلام علیکم پراستوی و علیکم السلام خیلی چی قبولت کردیم چی میگی سلام بابا خیلی درومدی گپ زاو خیلی علیکم السلام خوب هستی بخیر جان جور است زنده باشید جان جور شما خوبین سوزن جان جور است بخیر هستین بخیر هستین برادر تشکر گبزا ویدیو دیدم از کمکایتون بخیر یک جهان تشکر گفته بودین مردم ها داو میزنن با مردم تاجیکستان یا با کسا داو میزنن که نه مادر خوره دوست میداره نه خواهر خوره نه پدر خوره یک بی مادر بی پدر بر داو میزنن تو موضوع مردم ها خفه نشین توش میکنی دیگه درست نه ما خفه نیستیم برادر ما هرگز خفه نیستیم ما فقط یک دعوت کردیم که این گونه بدبختیشون بس کنن و خاموش شوند فهمیدید برادر ما خفه نیستیم البته که جای ما کینه نیست در دل ما اما ما باید دعوت کنیم نه چی وار میکنه اون در تیک توک یکون دو میزنن از خاطر لایک فالوور از خاطر از اینا بله فکر میکنه که ما ایت خوب آدم یا اینکه چی معلوم میشیم چی توش میکنی خب ولش میکنی برادر خوبه همینجا کمی هم صحبت شدیم که تی هموطنان حوز یک دو دقیقه گوش میکنیم موسیقی پس الویدو میگویم دیگه خونه میریم استراحت زنده و سلامت زنده باشید شوقت خوش ویدیو دیدم ریپوستم دادم لایکم کردم برای زنده باشید میندارم تشکر زیاد خدا یار شما هم باشد برادر زنده باشید زنده و سلامت باشید خداحافظ برادر خب کو زرافشانی بناز راه میره رومال بسرش حبلی داداش میره یاری من نبین بناز راه میره رومال بسرش حبلی داداش میره رومال بسرم از عشق تو بیمارم رومال بسرم از عشق تو بیمارم یاره هر جا که روم یادی تو در دل دارم هر جا که روم یادی تو در دل دارم یار اومد و یار اومد یار از رهی دور اومد یار اومد و یار اومد ای یار از رهی دور اومد ببینید لهجه اینگی آمد نه اومد ما میگیم از کجا اومدی اومد فهمیدید این لهجه است اما نوشتن با ما آمد می نویسیم لهجوی اومد میگوییم تلفظ میکنیم اما خوندن آمدت گردم قدو قامتت گردم آمد هم یک خیلی میگویم لیکن اومد بسیار میگویم نه کجا اومدی تو یارم آغوش کردم چشمش به گریون اومد گریون نه گریون میگوین چرا گریه کردی گریون میگوین لهجوی گریونچک نه گریونچک باور کنید آغوش کردم چشمش به گریون اومد
бинед ҷураи ҷун фақат ҳамин бисёри калимо ун кати тамом мешаванд. ҷураи ҷун, ҷураи ҷон, не ҷураи ҷун. ҷони ман не, ҷуни ман. Ту ҷуни ман ҳастӣ. месӯзонӣ не, месӯзунӣ. Ина ин лаҳҷаи мост. Ӯ кати бисёр. Ту чӣ гуфтӣ? Кай Зафар, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуби бардар? Салому алайкум ака, хуби тинҷӣ? Ва алайкум ассалом. Тин соз бардан ба хуб аст, шумо хубен, сиҳат саломатен? Марҳамат. Мешава. Шотландия ака? Бале, бале, бардар, дар Скотланд. Чӣ гапи хабар? Гап зан. Худо дар ҷоӣ? Худо куҷости бародар? Куҷо шиди бача? авозот наомадааст. бародар авозот наомадааст аст. ҳамин видеонавор ҳозир дар болои тикток монам. Агар аҷоиб мешида, лекин тикток блок мекунад, яъне маҳкам мекунад. ча як хоҳар менависад: шоҳрух, шумо аз уммати расулуллоҳ ҳастед. бародари гиромӣ, ҳозир мавлуди паёмбари Аллоҳ аст. аз ин суруд ҳеҷ фоида нест. гӯед саловат гӯед, хуб мешад дар ғарибӣ. саловатам кадагем мекунем, ча мушкиле нест. аммо ин дигар мусиқӣ аст. ин мусиқӣ ба ислом ягон чиз надорад. ҳамаш вақти соаташ катӣ, ҳамаш вақти соаташ катӣ. бардар нести худодан? ин бардар нест. хуб бачако, ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. осината ҷунбонда биро ёр ёре. ташаккури зиёд ки бо мо будед. хоб ман мерам. намегуфтам як видеонавор кунам, видео накардам. соати мо 6 бегаҳ шид. ана ята дигар шера мемонам. гап зав бача. ина омадест аст. бале, гап зав. хубӣ созӣ? ама тинҷа ака, саломатиро хубай? шукри худо, алҳамдулиллаҳ. саломатиро худо хуб. дар куҷои вай авозу данг дунг буромадааст? ягон корхона дарӣ? мешаволи вай ҳозирам Шотландия да ака? ҳозирам Шотландия. беҳтарин ака, беҳтарин. баъзе вақт наворотро тамошо мекунам. беҳтарин ака. аммо якта вай актёр буд ки фаромӯш кардам номуша. китобхон вай баромад мекунад оиди миллати тоҷик. ҳамона шумо видео кардед. беҳтарин видео кардед бо ака. айдум нест. ташаккури зиёд. дар ёдам нест кадомиш бардар. ташаккури зиёд. ман оиди китобхон хеле шид видеонаворам накардам, намедонам. ташаккури зиёд бардар. хай чи аст? як завқ аст, фаҳмиде дига. хоб бигӯем, як хоби ҳаст ки дар инҷо ҳастем. мушкиле нест бардар. ташаккури зиёд. шумо дар куҷо ҳастед?
Тоҷикистон да, шукри Худо Тоҷикистон да. чӣ гапи хабар аст дар тоҷикистон? Тинҷи амонӣ, шукри Худо. зинда бошед, зинда бошед. хуб, аз куҷои тоҷикистон бардар ҳастӣ? Аз Ҳисори Бостонӣ. ҳисор. шумо ҳамин калимаи русия истифода мебаред? Масалан, ягон калимааш радной, чӣ хеле радной? Не, ма ҳеҷ чизоро истифода намебарам, мебахшед. зинда бошед, зинда бошед. ҳамин дӯсту рафиқоро дидед? Гӯед ки гӯш ки инҷа радной падной нест. инҷа бародар ҳаст, дӯст ҳаст, рафиқ ҳаст. мо бояд якдигара фаҳмонему, як огоҳ кунем оиди ҳамичо даъват кунем, фаҳмидед? барои ки медонӣ сағргана чӣ хеле решке, чӣ гапе, натури, намефаҳмӣ забон кадом забон мефаҳмидӣ? мак гап задан метонам, мак ҳаракат мекунам ин гуна гапоя нагӯ, мак чӣ дар кор аст охи? ҳамҷа мусиқаяк гуфтем гӯш кунем бародар дига. лаҳҷаи ҳисорӣ хеле наздик аст ба лаҳҷаи мо, лаҳҷаи айнигӣ бародар. инҷа мо хеле суҳбат кардем катиб бачаҳо, анаҳози хомӯш мекунем. пас дигар рӯз иншоалло медурем. ойнаи бародар бумо. Синната ҷунбуда буро. агар ки хоҳед забони адамиро аз худ кунед, ҳамин шеърҳоя тамошо кунед, хеле зиёд аст. хуб, ташаккури зиёд бачаҳо, касе ки бо мо буданд. хуб, имрӯза ҳамин аст дига. мерем як истироҳат мекунем, кору зиндагии худро мебинем боз. то бозид зиндаву саломат бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳу. Завершить. Bye bye. Have a lovely day. Have a lovely day. Guys. Инҷа бо YouTube бо махам канал дар кор аст. бачако дар амони худо, ташаккури зиёд ки бо мо будед дар YouTube. биҷа чанд 17 нафар аст. Зиндаву сарбаланд бошед. бо пагоҳ давом медиҳем. оиди ҳами видеонавори зани рӯз бояд ягон блогери забондарози ана пешрави